Tauto ya famane o tailoloto o paya ele sauto la popo Samoa oe ole ala o pei ole masina e sao magoto Aua e nei whanua le whaiva sa tau mate Malo tau pua i aziata male tau taia Fo i le viga i le tama o i le lagi O manu i aua sao tu alasi Tato Pati pati ale aso Aua ole aua e manu malo Tai alalo pe ale ia sasa umani Lau Samoa ua e matalasi Lau to faziata Pio va oliko Talofa ua manu anu alutino Itala atagata Mafa matalalaga Ai etele ifo ina e finalula Etele mana o isemea e faa ala tua Ole ala lea, ole manuia, ola utautua Le tautaia eina sa asa amaia Ua leo, le leo, ua matautia ufaiga Ua elalaga mea lelea wale manuia Samoa eta to pati pati male fia fia Ia manuia ola asaga umala feaga ia Ile tautaia e male blue teve ua whawhetai Lau susuga lea tawe Oh Godfather Whawheta I lava mole tele wau fotua E te tui matagi olo e fo mai le lua sa O le ala lea wa taunu ai male moia E kasi a Sao Pulua e se le malosi Ai olo nau nau ia faile me amoni Le tautaia eina sa asa amaia Ua leo le leo a matautia ufaiga Ua elalaga mea le leo a le manuia Samoa e tato pati pati male fia fia Ia manuia ola asaga umala fe aga ea Ile tautaia e male blue te viua whawhetai Le tautaia e male blue te viua whawhetai There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Boleh whaongai no
Mahalo for lava, and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, soak, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice.
O te whiwhia o wholofa ma whaataro whaatu le rei vanga o lea whiawhi I lau mai moanga Samoa. E na ua ono minuto o te rei tu la wha le tautua whaau wau. Ia, po o le toi whaau wino le tautua. E le rei fwoi yaso I le aso tofi le rei. Aso lona lua o le masina o Aperila. Lua whelua suma le ono. Ia, awa fwoi lau mai moanga I le rei vanga o lea whiawhi. O le fwoi le tari tali lo tātou wutiru. Ia, wa au te lo fwoi sa malolo tātou le aso dafi. Ia, le fito ato e amataina le tātou porkalame pe o le taoto mai ei tātou nai swinga fwoi o le leva yaso ma leva yaso. Pe a fwoi o le whailo atu, aso ngafua, aso lua, malolo le aso lulu, toi back mai nei le aso tofi. Ia o le aso wharai lea ia o le aso e fuafua lava I le taotonga le leia iai. Ia, pe alanga te tau, ia pe mo mia fwoi. Ia pe malolo I fwoi le tātou porkalame. Ia, I le reila vanga fwoi o le fiafi, le whaasaunga wao, ma lau mai moanga Samoa o le atunu u Jofia o le atunu pele. O te whaatalofa mo wholo whatu le vanga o le fiafi. Malo le pale, malo le wholau, malo fwoi le whaatoa doa, I tiu te mga luenga sa la vasi ai ro tātou utunu. O whi au fwoi, ia e mise, o le ngangawina o le vao, ma le wha e ina o le tai, tau tuaina fwoi o ro tātou utunu, tau tuaina o ainga, o le tau tuaina o e kālesia, o le tau tua malo e le whaingo fie. O nisi rawa fwoi o tau tua ua wala wala I lava, ia, ainga, nisi o ainga, o matua o whanau, o urunga lii, ia, watu ua ainga ona o le nau ina ia, maua selu mana I manuia, whaatalo whalea, ma o wholo whatu, ia, I le pahenga fwoi o le whakamaua si o tātou, tunu, ni vanga o le fiafi. Ia, o le tau au nare nei ansiata, ndama o le motu tele I sala whai, ia, o te fia sa vali vali mai a mata le tātou porkalame. Ia, te taiwi fwoi o na fio mai pe su mai leo le sunga le lei ataua manufui, ia, o le whaatama, ia, o mea le lei uma ma mea wha le lei o le nei soifu. Ia, o le doina, ia, wa fwoi le tauto o luina o sio ma ua pito la au le nei vanga o le fiavi, ia, o le ua usaua ue momua, tala malai, ia e wha feiloai, le pa ia maa walunga o sio tātou watinuu, Iona tūlanga whaalupe rupeina, ia. O le tātou ofisa au tū o manukau nei, au kilani, ia, o lo o wha tautai ai le tātou porkalame lo no winga, o le aso tofi le nei, o le aso lua le nei inisi atunu o le lalo langi alve Amerika ma le lātou fo I tūlangi. O le tūlangi o le kelope ma tautei ai, ia, au se tālia ni usila o Samoa manisi o atunu ma tautei. I tūlangi whaatasi. Ia. O lea ua mātou waso tofi. Ia whaaso. Whaatalofa lema o waforo whatu pa ia mawalunga o le tātou watiro. Whioi o le tala le lei. Mālo le soifua maua mare langi e mama. Mālo fo le soifua manuia. Na o whaatula utala na yeilo utali tonunga malo unau ta inga ato ai ma se whato whala inga ale e uso matua I ali ataua. E whapea o le ko maha soe lua fo I lele, o na o whaasoare le fionga le lipule o whaiatu. A matanga o le neita usanga wo manatu o le amaro lo le so luru mesera sfarili. Ona, o fo I lele whapea wa see, wa mandaia le whainga malo wa aru le leilo tātou saa, whapea fo I le eise au vahenga fo I lele toi whaalave lave maturanga whapena. Ia ai se a fo I ma fo ma porkalam. Ese wela toi va ai le nei taimi. A ta vai fo I le nei taimi. So le. Ese le kulanga ole. Ese le sau ape fo le sau I ape fo I ale meo le mo ngaru tau fiofia mo meo va. Le tau se fo I le va ese le malo losi mai o le sau ape fo. A ole o mai fo I la ape fo tau whaaleanga fo I a media iesa.
o to I fa o nga mai lava a o fa pesa o maho vau se te mo foi la to mai to tonu se ma to fa so male sunga le atou ya to e fono le ole pa mo na vai por vai mo na pa e se mo foi to fono pa mo na vai ya mo to tilo foi to inga ape foi ole ata to wan wai fa talo fa lea o le fa feilo ai lea ia ole fa tu lima lea fio yo le tala le lei ma lo a fua ai la o maua e lo fa tau muli muli o le tatou me te sidi le langi ia e ile tali tonunga a siata o lo o so longa le lei me uma i ngā ruenga le tua le ise me o fa le tonu a o fia ngai fo i lau sunga ma le fa le tua ia manisi fo i o fa fitau li o ngā ruenga ia po a fo i lo i tau o ngā ruenga ia loto te tele ia ma fa'atuatua ma sanga fa'atu ma wina lo tu fa'atuatua lo tu vala wina o lu i tau ai o ngā ruenga o mea te tau ona te tupu o wai le te tau ona fifi le mu lo tatou wo i le tua a fai e fai ngata va pia pile ala i le ola e whaavavau lono winga e le fai ngofi e va pia pilo no winga i oe e tele lu i tau e fai ngofi e fo ina lo fia tatou ia a fa pe amu ia o le te alua i le ala lautele ma le ala eva ma le ala fia e le ini lu i tau o lo soifuanga ia amu ia oi fafine uma ia tatou fa talo farena ia ona tofia le tua ai me se fo io tou fa tua a fionga fo i patele ia ma le lavaloa o le totele o tatou au na le tua ia o le fa talo fa o le fa fei loa ile na ma le o folo fatu mo auto uma le nei vaenga fo i ole a fiafi ia a feani nai tamama tina matutua talo fai ia fa talo fa mo o folo fatu mo auto uma ma lo le soifua maua ma lo le langi mama ma lo fo i le fa totoa talo fai nai tamama tina matutua to te sila fia o kangaka ngai a fua ino fia fai le ngā ruenga nei ese mai le fa maro si au wala ufai ngā ruenga pa ia le tua au na yo tamama na yo tina matutua sole ese fo i tangata o le whaafetainga i le tua o le aveo le ngai prokalame ma peise wha malo si au fou mo utou sen mai so kirikilo kua na sen mai stasi fo i au tuofine tuofine a so na fai so kanga fai kau aku le o le message pe na mai le fale mai pe sa o ia a lai mata ia wai ku e po so nga fai polo nga sendinga mai nga ia dia ule le message o le tamala e matua le pisa lu fale mai o lai ka fia fale mai popole ai le fa na u matulanga fa pena sole ai vili aku pe e ko sia ke ko fa nga u lai matua ata le leilava ata le leilava mata mai por kala me al tau tai ai foi le fa si o ko kilo ku ya si o masi tai mi utano ko su e ku la ngor ke le o kan kai me mai pa am sua o sa mai le to fine fo ya so na fa so fa tele lava after tele o tele fo e ina ni so ta mama tina matua o fa ilangi la to fo longa sa fa ta autolia le apulu to fanga ma to dio le fala mo tanga nga se le falefu ya wa fa mana vaina le tua la to nga luenga ya ono tu la ngai to tu nga o ma isa fe ngai ai sa mo si to fi mali e sa ya singa ka mai aka sa mo fai ona ma tu ua mali atua io la to loto manganga ma folinga ya enjoy ai to time yo so ifuanga esa lauta la foi la na o te fia ipea o te fafitai ile tua ona o le avanoa e mafaiona tau tua ma ona le tu no io ya wa uma foi ngai so ifuanga ya o nga ka ko foi la ile ka ko pi di mai lava ma ka o ko mai ku nga mau ya awa ese foi iska nga ka yo fa awa atalo fana mari fa malo le na mo tatu uma lava so wa fe mo se fa mangwia ku la so fa na ule nei ya o se tasi fo yo tu of fine let's go to that one birthday please Carl
Yeah, and the last photo that I've just sent, it also belongs to that birthday. But let's put the Famurianga on. Yeah, happy 62 birthday i le tuafine ia Mati le pule po le fionga ia misa. Mati le pule, my Long Beach, California. Whamanuia tele le tua le atuanga o lo wono se fulu ma le lua tausanga i le so. Wako ikiki arua kupulanga whaakasi mare makua karunga kuko akasi Samoa. So that photo is the current dinner happening right now. Yeah, i Long Beach. Yeah, ona i tamaitai nei. Yeah, ona i tua whawhine nei o malanga atu. Ma futa whaatasi. Yeah, e fo maisi lai le o ayor whaianga atu. Yeah, tausi sila mai. Malanga atu mavui, malanga atu mawhalai, malanga atu malitato pukalami o le tautaiai. Yeah, o ainga nei o tua whawhine nei o uso fo. Yeah, o lo o i Amerika. He la tau te tau malai. Ia, pe ato ai tau nu atu. Le la wa ato le ono se furu ma le lua, 62. O le tua fine po o le fionga ia misa wa o soa whamatai. Ia le tua fine ia Mati le pule. Ia, i le so, lono winga, o le taimile nei ua matua pisi o tau ia se umanu si angingi, Aloi Belinda, o Ana, ia e meise foi, ia kalingi ia ai fatama ai tusa o le vaenga lea o le latou fatama po le latou papa o tuila e pa fafte sua o le latou papa na ia mo le tele la tonga o lo wona suma lo te usanga le so ia o le talo i le tua fo ai nisi te usanga stele fa fo le valo so i fua mo per malosi. Ia e tautuai ainga ia mai se fo yo le kalesia i le tala le lei Yesu Keriso le yo aso ngatai ia e mai se fo yo tofinga ia mai se fo community ma lo le tutua ia fa ma lo foi le ano lofa ia ina i tangata ta fa vale atu le telo taimi ia isi to fo i tulangi ia ole as fa na una tasiru hol tatu proclame le ufa te ama fa mo atu ia whaafteitele a o mauaile a vanoa le nei. Se uso ia whailau tusi tia ka lo whai. I remember there was a photo, there was a video, Carl, marunua te langa lau producer Filipingo. Langa au karango wha Filipingo ngā maa ua e maramlamai. But there was a video that I sent it of Junior Tonu eating that panipopo. Ola foi ka ngore sika, na foi sika me foi dele li se uso tia. Ola foi le pie singamongi. That's the one. Cinnamon o porka unga ngaro ka mali pe akavi o vio. Tango lai I'll send it to Carl one more time. Yeah, don't send that to yeah, can we put that on? From my brother, brother from another mother, Philo Tusi Tia. Yeah, can we put that video on? See, have a look at the legend, Ayonupotea, Officer or Junior Tonu, tasting for the first time. If you feel like it's something that you're going to go ahead and spend money to buy? Nice. Ja, lea lai. Iyo. Siki. Iyo, utau sila tu. Yeah. Ole singamongi lea. You can get it from the man himself, Tia Fellow Tusi Tia. The most handsome host of the Radio Samoa mid-morning show. Nga uma na tofo, ko sila. Nga uma ko fo o tuna tonu. Pe la wa lu fo ile le tau Le ile o ro pu. E de oro makua manga o ka sau pang popo o lo te vai tu le roto rua la kama ta lo fa uso malo o le fa longo tu roto rua mato wo mai e fa ta fao le mata li ia salvations toanga o lona lua se furu maritasi i le so ia ona toi fo ia toi le ina i le sto na ai o lo mo le pani popo German bun ma le cinnamon roll i le aso sa au le iputi o le afiafi fa so taila numero telefoni va
ngai yo me fu yo mafkanga fa sara lau e fa asau e foi le fa oso ya marka mo fa sala longa ave fua foi ya anything foi mo le uso ilana foi tautua a e fia kau kofola il pang popo singa mangilo a roll ole a foi si vaanga le kau mai pangi popo German pan ole cinnamon roll ya fa so ta ile numero olua tasi olua fa fitu fa lua iva tonu la ko laku olua tasi olua fa fitu fa lua iva tonu vili pe text au ke fa la ver ke minge ola enjoy ka malo ola ka ile ko inga va kun fa fonga tu la fa malu spa ma siong farkua ma si a ya ai fa manu ya tu le lusu ma tasi o tama o salvation tia ya fa manu ya le tua ilo so fua tu puai alo fa anga ya fa mai o matua ya fa pe foi ya le tali ya tulo ya tapeneko tia ya me se foi o si o tama ya tia failo tusi tia ya ato vai foi le ka le siva mai le radio sa mo malonga sei ya malanga aka pi tau fa fine foi le mana me fai ya so ya tia amru tele na so fua o si o watali ya kamo salvation. Oh, I like that name. Ya amalo foi mo oto uma le vanga o le afiafi ole fa malo si au mo tatou ya ile le vanga fo ile ole tau te sauni atu ile e seta o kai au le Good Friday ole o tatou i faita waso ma taimi o pupuanga o le faula Yesu Keriso lono winga tai au ya ole Good Friday ia tatou fa solo tuala ia le il taimi o lona maliu malona tu il tatou fa tanoanga le tau le lima le afiafi nei ke lo fo o leva no tuli matanga u pe o le tala e fai le ufia sina e lua tangata sa tau mafai ia tatou fa tanoanga le sore nei ina ia maua mua ele nama le laina sa o tau fa fonga no umana o sa ili se numero ai mawai le fonga ya fono toi la wofo ia se e mai fa karango lunga il tatu por kalame ona e mana ya le tele ona fa le lenga o lo fai ia e mana ya le se fio mai se i fa se tala ma fa soa ia male tamali ilo na lua sa ma tau mo fai atu yai ele toi nama le laina le tau fa fonga tu sa moa o malama yurunga lu fai unga le ali tu malo sa fata lua ya le fionga fo le tama le fale tu lo na sa ma fai nga va tu ai ga malosi fionga ya tu ya pai le toa ya waru lan ma sa ilinga ya fa tai se taimi at 5 p.m. I think at 5 p.m. today ya finally fa tai ile tu wa mau mai le avanoa ma te fa tala no ai mrsunga ya Godfather le fionga ia pai so ele o te maula sei fa te talia tu Godfather po fea o tau sa me sanga German pan o fa te talia tu officer ia sei fa talia tu la ia ono lava pele tu taimi ia I stand by mai ta pena mai la wipuki ma me ma lava se taimi e le to ma le ta lima ia ona tatu so taila ia le sa mo se taimi ia ole fa tala no ai ia le fionga ia tu ia mai le tu malo sa fata lua le wa manino lavai ele ngata o sa moa o le lalolangi ato lana fa to fala inga malo nei tu malo ina ia suia le fua e te tau ona fa au wai le tautua male unanga ia awa fo itu langa fa le malo ilona tofi fai pule mo le tunu lo luingala e kasira ka le wa tali mai e va tala no lungo tauta ya o le la vai turi ane no falongo mo meltala o le nei ia la wofo i New Zealand ya wa uma foi lo wasore nei yo no fo le mola manukau e fa tali pe te va ai se wo ya la wofo e se invite mai se fa tala no yo le imanuia mo le ya so e o te pole man nei ya tele tangata le o mau mai fa tala noa
ia i lunga o tātou porkalame mo reu i taimi ia i le tau le lima pe toe se furu fo i le lima ia ona tātou koneti le i Samoa ia a wā fo i se tātou sotanga ia mas whātata noanga mle fo i tamali ai koe fo i mai la utala o le tātou wanga atu le nei i le long weekend o le eseta po le aso maliu o le whaamalosi mo i tātou o tau sira fia fo i le tātou porkalame wa kwa se whaamalosi o le anganga tonu ma le anganga moni o le tongiola Yesu Keriso i lo ulava loto ma lo ulava tau fina oa o le whaama mawhaina o le upu o le alofa e ke le haisi vaenga ai se upu o te tango lava ue whaapupu mata o whai ai le whaatau waina o popuanga o lana misiona ia ai meise o lona maliu malona toi tu o te tau whai le upu lea o le alofa e nā na wapo se alofa siri siri ese mo i tātou ia e whaavai mai le tusi o tātou masani ai wau whaabea lava o nā alofa mai o le atua i le larolangi ua ia awina mai lo nā tali pele e to tasi ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia a ia maua e ia le ola e whaavavau a wā o le nā alofa na ia alofa mai mana tua mai fo nga ia mua ia alofa mai ia i tātou taimi ana tātou wanga salai le lalolangi mai a atamu fa mai na o mai ai le te anga o tātou po le o tio le to me faina to e fo iatu iyo o i na tela no ai le tuspa ia fa mai na le to me faina fa manga lo ni anga salai na o tātou po uma ia atamu fa mai na paule me sa faina o le ufi o anga sala ai le ima fainga fa amanga loinga ioi le anga ua tātou pa uma maleo o le mamalu o le tua sa ili lola ia lea o se pe ia upe masangia ile tunu uma le autula toa ua sama se mango fili se anga va ioi wa sa ili fo ile tupe toa ma le manoa fili i le kai se anga va o le vanga fole na sa fa ta ua ele tua ye le na taimi na ua anga sala le lalolangi o le pau o ata fa mai sa tau sa ili ai se e sau nga ke kongi o la inga ai ia la lo nga lo peli o le tangata e suafa ia Yesu o iore mesia na valo ia e ki o ila upu e fai mai ia le profeta o Isaia a tātou va ia te ia e le iso na mātango fie ina ne te iwo tātou a koe wha makarakala o le tangata la na laio na mafua o na toe maua lo tātou so tanga e ui ilo na alofa wha mamai e ui le alofa wha mamai ma le alofa nau o le tua ilo na alo pele totas beloved son ai na ia au mai lava inga ia le fango a sesi o i tātou ai ila le conditions o le vaenga le fa mai ina ia le fano se tasi e fa atua ia te ia o le conditions soli e ka kau onga ka ku fa kua i le kama lea o i le kama o Yesu tamana valo ia lono winga e mawhai ngā alofa mai mawhai le tongi ora ai a kako le whakua ia ke ia e le ila le la via kako i le upu lea ina ia maua le ola e whaavavau pa malosit ngā mo kako ina ne ingalo ia i tātou le na mua i alofa mai ia i tātou ia awa ua whai e kako le ngei whainga o le e seka o long weekend ma mea fu i e tātou te e vai ma whai paki e sa o laukala Lala na lele no foi atu. A tātou talanoa i le long weekend, o tātou talanoa i tā whaonga. Ia e lele angar ngā mea.
Ai e le taumate e le tauilo o le atato vai e fo i le vai aso fo ni fusuanga e vi foilunga ni fuki ngā ulu. Io e o ni ngā oinga i ni fale o loa, o ni esikengi i rungo le awala, o ni misa ni o ngā matulanga pena, le ala nā lea leina o whaiatu. Ia toe wha amanatu atu ia tatou ai tatou te le ila asia. Ma tatou wha amanatu ina, wa umanga kupu e re koe kupu kai au, wa uma, le vanga upu. Lua hafe tausanga, silia mare lua hafe tausanga taruai, sa tupu wai le melea. Ai olo o tatou wha amanatu ina, ma wha atahu waina. Ona na ia urua ia lofa mai a te i tatou. Rono winga, o le upu wha mafale nā mo tatou. O le alofa moni ma le wha maoni o Yesu Kiriso, o le atua. Na awina mai eilo nā lopele. Longo winga ngasili aku le alofa mo kako, pia e fua iei. Awa ana pele lava ma tau fiofi, le wha ato whala inga le atua. E le mai maua lalo ngā kari i pele. Peia oe, oe ka maa, oe ki ngā. Imagine, ngā re kasi alo lualu. Kasi ale lua kama e pele ia o lua. A lele wa ungangi mai e avaku e oki. O si e kaulanga. O le fesili e avi. O le fesili nga e ke rua avea. E matala ia senga la lua whaato whala inga e ave heri kama ikiki lea ngā lua a puki puki mai o lua lima kausi wha pele pele. E sili aku me whai ia inga iro me whai ile a inga poko poko. A lea la ua ala langa mai tangata. Au maia, malie au mai, ai li e vaku fo ila e vaku tu lou e vatu e ola pea, e vaku fo me vaku e oki. Se ia tutongi ai mama ngalo, e le ma whain kako whaia. Ai sa whaia le tua ona na ia mua ia lofa mai. O le whaataua la, o le neia so, maria ngato tatou, e seta, o le whi au wha manatu fo ia le tau te ia e mo tatou. O le alofa. A whain ngā alofa mai Yesu. Ia tatou tau mawhaifo o i le tua, tatou tau mawhaifo. Ia tatou no fo ia lea langona i tasi o tatou loto. Tatou walo lofa fo. O ufa alongolongo aku, ai kau kele i o le malolonga pe a to ai tau no mai le atua. O ufa alongolongo atu wa matua i sau lava le mae o le tama o kanata. Wa umana o valo ia malana tama o mai fea le fare pui pui o le afionga le pale mia le la aule le mali e toa i le asolua se furu. Wa umana la valo ia le oifo fo mai e fare pui pui le asofia ma le asofia. Wa le ise mea o tupu. A le uo mai valo ia le tarapelo le whamasino. A le fo ua uwa i atu ua rufo ua toe valo ia fo i le aso se furu ono a perila e muta ili tau te iai. Iyo, wa vai atu ai. Wa talo fai le ngai whapea langona mawinga o le tangata. Ua toe au noa ma se langona wha keriso po se langona fo ilele mamao keriso i tono le loto. Umana tusi ia Laxen, tusi ia Vauvasa, tusi ia Elpan, kero po iwa kusi. E tusi solo, a o lea lava e wha awa o na tutupu mea e te tau na tutupu. E oe. Le vai la ua vai tu tele iano, a wasia soro mai to telefo mai asiata, o rofa mai ia kanata. Walango tele whalangia ia sala, le wa mai le tusi tau fi, wa umana mai le tau fi ngai le a inga tonu lava i le au waa. Ma polo ina mai le poro kalamen nei wha mole tau atu le lalangi, a wangi koe whalangia ia sala, o le uka haufi. La na toi fo ia ka na talo na ingoa. Fa mai la ia e u mai la se furu ono ma por kala me. O la no tau tilo mo va ai po le ale ma fu anga u mai po le mole la lolangi u mai la suongo. O a pedila. U ia va vai ka kunga. Ele o fa pe ia e. Se ele ia nga fo ono tatou taritele i nei me fa pe nei. Tu lo wa le ngana ai se iwa tua le tala le wha mana tupea lava. Le tala le nei wha tusa e whai mai e pea i fo i tauta maa wha le anganga. O na tātou oro le malolonga. Wha mai asiata. E le o le ou uma mai le te tu wai. Kulo wa,
e le o mai le uma e ou mai a te oe te tū, e le ou a lesi mai le ou mai o lai fia ai. E iai le isi ta i whau e ou mai a te oe, e ou mai e wha maa lopo whesa e ka whau ai. I oe, e le fe ai uma. E iai le si ka i whau e ou mai fo i o le ou vale, ne e i upu whapenga i kulau. So le ala na tau te sila mai e le tai mai maua so tai me te tusi ai mo to e tusi lunga matali e tu ai ngā tangata ma i mau tai o la foi tu ala lo mo o to e to te fia e mata i ai to o mai le to fisiri mai to o to o te le fia fo i le to fisiri mai fo i wa o a to vai mai ya o te le tali ai no winga ele se me okupu Tatou whaatari pēla so sfuma leo no wale wa so na lua le nei. Tatou whaatari la le so sfuma leo no pe tupu na mea. Ai na o le tele ai fua o ngā ruenga le tau whaitaunga o le tele o mea e tau te talafo mai. Toro. A le tau te whawhai mai a. Say we have better things. We have better things to worry about. Mai la le whaakarangoanga le la whai nei pe a maua la manoa e fio mai e tu ia. Me la ia ka ua whaakarangoanga o tangata e le lei ma fau. E whaakalangoa inga ka ngaka isi ka ngaka i le leisi fo i ma fau. E tala noa i mea e atia e aile aku. No more rubbish. No more la pisi. I oe. E tau te sere fia autou. O le umina tātou entertaininga o mo la pisi. La alu ai marakaimi. La alu ai lava marakaimi ma alu ai. Ala na le no ta fai atu. A le wha mai mawai fuor kaimi e kalangoa i le koe inga kaka. Ele ia la apisa mai le mako kampangi o le laptop le melanga kfaunga ele skala i ngai usila o la na tuli mai ma Australia ila i melepone wanga oi tupe tangata ye le apen ofatu le la na le vela au kari ngai ai ona mai maula i o le taimi wa atatali atu o mtua mai mo o tangata le he's a gone man sola mai ma Australia ile o tu i melepone le court case le ngula ki Australia le fai ave isi tina ona o tupe wale tutongia le whaingi pepa o siksengi. O le la filafi tai fale fo i le tai au kilani a mantou. La filafi ai tuli mai lea hotel. O le tutongia le wins. Na o le laptop pe o le mele kuk sisira mai ai. E le ise producer. E tala noa i le screen whaatafa o le e le skala se pisingi singi usila. E le o kokongia se IRD. Sila la il te leo le mele tupu. E whainga tā tele lan tātou whaanga tonu ina le tua i ngā tangata whapenei. He's a useful idiot. Ioe. Lala fo ila nā o te whawhtei tele a ia tea. Ai whaikura ukala le manguele e fio, mele fio ngā iatu ia, le fo e su mai. O te whawhetai. Oa maua le awanoa tau te whaatara noa ina i lea tamari. Because ele ngaka, he's a smart man. He's a businessman. He's a former member of the parliament. And also, orka mahalo le ngangu. Ai alu lai whaatala noa whaapene i itu ai ngata na o le lafi mai ko ngore poku. Wala tia nei me o so mo whai ngofie. Minga na lena te whai atu. E mau fua le taimi o tate tali atu ai nei tu ai ngata o le ana na malie o tau ia la fora mai mea. Ka ku whakarikaria mo le asosu ongo pe te tupu na mea. Na pauale mea i te ua o tu lesa se furu ono ua o whaife au. I ke ua o ku lesa se furu ono ua o whaife au. Ia ngō ule koe whaasara lau pauanga se suinga la iai. Ke ua o kou vai mai loa i o saunga o lei ataua. Ai ole au alu loe kausi le si e ka le sia le mamau ko mai. Ia ai o nā mea uma ma sinafo i uso tato tatalo. Ai eise mea o te mana tualanga le ngō whako le alofa. Le wo fa yatu kananta a e maua mai la utala lea sau se aso i manu kau e ingu saka yes no ele se me tupu le wo fa yatu mama ya oi because ele ai ma se mea fo ilele o te tau something against you ai sau ingu saka ko kofe male ya taua tato tu malolonga na le wo I got fara tato malolonga foi mai fa felo ile ya taua ia le fo wo va yatu wa sign mai la producer sa o Filipingo ka maloka ia le wa mo le no mo sa mo ai la tato mo malolonga a foi mai fa felo ile atu no tato programa ne va ngona fiafi
O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, ua tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi masina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliue le mo moe, ai tautua ina oe ile alofa malfa maa avenga. Jaibara wajilea ua joe se furumare tonu, sorry, se furumare fitu minute, ona jale o le tu la jale lima tātou kolosi I Samoa mo se tātou whaatala noanga ma le fionga I atu. Ia, ai so whaakalofa mua, ma lor so fumuia le ataua? Ia, so fumuia o le uso pasara lau. I, le uso ku. O le uso ku ofi. Le uso ku ofi. Ia, ai, sorry. Whaasaka o ka koe whamaia kurisi au ka koe kari e sori. Ia. Kamo. Asia, e la viforonga ia fai mea fa u e oi. Ia, ai oso fai ka wasa, me ka wasa, o sa o kuru koe kari. A le sifi nga o akaso o kurisi. E kau whaariri, e le ka uka ke akasa, o kau whaariri o le rire mananga aka. Alongo mai, sori, la fai ka o kai whauwui ora. Nei o le tala le, ma te whaasoa ia ma, ele o whaapeo whaatus. Ai whamai, o le soifuanga foi. Mai nona maua mai tala le yaso I la I titi fo I ona fo I tua. E le o ta I fau uma e ou. E fe ai. Oh, o sa o nga. E oi. E le o mangua e paur ka I fau e ke fe ia or kama fe ai I u oi. Kama iu. I oi, ai fa mai o isi ta I fau e ou. Ono le fa fe o inga o la walu. Mangua lai lo lai K9 kama. Lai lo mai lai ka safari la foi ka ke maka fe wo o me lengi modi. K9. O lo le ngai ka I fau. Ala u fa lo ko kele maka ika. E ia isi ka I fau e ou ua ka u I lo yo ka ma ku o le ko ka na ku fa. A fa fera ka I fau fo le wa. Ele ai da so a kwa la u fa me ai I fanga. Yoi. O ka maranga o le u fi ai. Ia, au te vai atu. O le ua maua le tātou a. Ioi, le ua maua le tātou fiso tainga. Ia o te nau te le tātou taimi. Le ia daua, le ua maua le tātou fiso tainga. Man le tātou malo fa aloalongia mo le urua taimi. I lunga o le tātou porkalame. I le neivanga o le fiafi. O le whaipule a sa fata numera lua. O le fionga I le tama al fale le fionga I atu ia pai le toa. E le to e tau whaailoinga le tūlanga fo'i ua ta oto mai ai ia tūlanga o le porkiki ma ona fuafuanga. Ai ni suinga. E le ini me ta uni suinga le lei I le leanga. E sui mai I le lei, ma le lei siri. Ia fia whailo atu, ma te whaafiloa I talofa, mo le roi taimi e fio maia. Lau fionga I le sui mamalu, ia o le tu malo sa fatalua le tu malo e fai upo o le atunu tu lona oe le ainga sa tunu mafono le ainga malosi ia tu lona fo I fa urulunga o sa tunu mafono le fa swanga e teina de fo I o le fa urulunga tangifa ma malu le ala taua la ufionga tu ia ta lofa lava mo te mo mo lunga o tatou proclame fa talo fatu la futalinga le vai malai la futalinga siata
Wa talo fat foi la fionga le an taua. Ia o se tai o manino ma se tai o tutoa. Ta wa fiafi foi ta mali il nei ta wa fiafi. Ina wa fa ina lo tangata. El tatu proclama o le fatal tona in ne fiafi. Me le fatal ofa mo falo fatu. Pa ia tele o proclame. Ia ngata le pa ia lasi o tatu o tunu. E le sura fa fenga tau le langi. Ia fa pe foi tupu mai. O tulatoa ma tulati fa tua ma tau sawao. Ia o le lau meto nuti ma le tau fau o le tatu o tunu. O lo fa pen papa au tu e fio le nei lau langi. Fa talo fa foi pa ia tele o se o manto i tu malo. Ile a fio la inga sa tu fono le falfalu ma tarifa. Fio le fa ulunga fa pe foi ta pau taus. Le la tai tau lo meu mai tangata. Ia ma le mamalu le la tau ma no fatula ia sa fata. I fela se mea o fio ai pa ia tele le tatu tu malo. Fa talo fatu. Ia ta poi mai o la foi stulanga la ia le manto fa talo noanga. Tai tono le tatu sao leo. Ia wal fa sau le tatu tunu ne fiafi. Ia talo falava siata. Ia dato te tau fai fa talofa. Ia mo fo lofa I peau mangaru le e lunga fo pega te fai langi. Ia I le pale mai o lo vasi tele lo fioga de sui malu. Ia mo le ulu I taimi. Mai le lo wa ma le tele o fatiata ma I o upu matala o vela ua inga o le polo kiki au mai au vatu o mai lo fioga ma le ainga. Tatu amata mai le taimi. Manuia la faftai. Manuia la lo tangata ia fa pe fo tina le ainga ma fa na. Ia mai selo ai pot I samonei. Ia mal pa ia le manto o fi anga mani tu mano. O mato fa teleina le manuia. Mane la ftalenga sia. Ia wala vale va ia tu I lo sangi fa manuao. Fo linga va ia o le lofa o le tua. Ia ele ia se me o fa pole nai. O yo le o le atato o le nau ta inga ina ia. Mau adoa so tato taimi le lei. Ia o le fo ie se suatu le sunga le lei atawa ua si la fia le totele o lona whalanginga o i o le tamatasi. O i o le whatama o me uma le lei e au whanga uma I le whatama Godfather ia le atawa ia lau whionga I le sui mamalue whatalo whatua I le sunga le lei atawa. Talofa tu ia fifia o mo fo nge mo ka ia ya salo kai mun muri kafe le e fa inga fo le I mun ngua ia ai fifia wa ya ku o se fo la le malo la se fo mo ma langi ma malo se fo le teu ia ia se so mai tu ia o le tau va tu ala fa fisili e fisila vai to vai ya tu le uso ya le ya tau wa tal feunga le le tau linga mal fa pena o le sunga Godfather wa sisila e te malo na no fo mai ia polo na se mai e manua ma malu tamali I il tatu fiafi e te no lo po la tu ia malu fo ile tu le o ia malo fa vitai ia e mawalunga le vi ngai le tua o le fo na u vai lo na suki malana sau fa mai o le tangata fo I whainga tano tai loa po o fia le leipe o fia fo o ko fia okay vai no ia ku ia o fia lava yo es ka so le fo ko ma fu ka lo fa mai ngam lo ulu al paki ya tu ya aftai ia lo fatu telenga na to okay la tato alu na ni so taupu lau songa I le sui malu lo fionga o so tu ya ia o le a ua malama mai urungalu ia lava singa fo I o lo tupu I Samoa ai manatu ai le ona su I le matole niu ia ma fasilitonu I la fionga o le to fale wa mai le tu malo e a fua matangi mai se fina ngalo na matou whaalongolongo mai mo matul to tele o le atu nu ma le atu lau ina ua whaaleo atu se tasi o tula o lou tu malo le tūlanga fo le treatment ua whaianga ia te oe. Ia a o loo maua le to vai ma le tūlanga whapena o na momoli e tuaila i o se savali e whapea. Ua tataua o na e mali e sui. A ele o se suinga fo ile le more leanga o se suinga mole le lei manuia o le tūmalo. O le fisili la mua. O le atonu le teimina e tau va ai wale o lea le whaato whala inga. E le toi nama le la ina o le isi poutu toa le HRPP.
mai ai futia ua tuana i atu. A o ngā whea tonu le taimi o le sāwalinga le nei po o le uma mai o le nei whai ngā pālota. Na e sila ne ai, se pe ua le o lea. Ua e se hafo i le mea ua whaasolo i ai. Ia ma amatai ona whautuaina o e loutu malo ua te tauna whai se fua i le vaenga lea. Tatu amata mai wha mole. O le whātau whala inga le mātou i tū malo i tupu mai e. Alangata i lea o le whautau tanga fitu na i a tulatoa ma whale upolu o le nei tū malo. E leo se mea fau na nafi. Peitai e peia o na talai ma saunua i tūlanga walanga langa mwha ma iti ai se tasi o ta mao le nei tū malo. Na afu ai o na amaya ilunga le nei mtau. Peitai o le lo iai tu tono vang fau fai ma le nei lava tūlanga le porkiki. E le e tauna e fai taua ia tawhenga leo. E tau foina e tilo i tūlanga. O le manuia o tangata o lo tū malo. Le te suia i tono le whai o malo. Luai lo iai tono le vang fau fai le tapipi. E le aisa u whai tionga i ana whainga whawai ia mana whawai po le Constitution. Pita ia o iai ta iala ua whatatatia. A wā le whawhaina fo i mal whatamu enga o le vang whawhai. E la tūlanga o te teletono ai pui au ai a tau tangata. Pita i la luai mo vaipea ma vaipea. I se tūlanga e mawhai ona sao loto ai le tu ina atu o le whiau. Ai ngata lea, ia manino le tautua i le atunu. Ina ia lilifa lo maa whau. Ia lilifa foi so manatu ma le tautua. I lo i tū malo. Pita i bea o vaipea ma vaipea. I tūlanga o le whatau matatao. I tūlanga o whātanuanga. Peo nāle steimi nā mataino o amatano o tilutilo, o po le ase tāua. Le ase tāua i o mātu. Tangata mo nawa o whātalano ina matau. Pita i o le mele le fifi e le mātu atunu. O le mātu i tū malo. O no tūlanga ia o le awala lo whātino ai. O lo whātalano ai. Awala o lo la lafo ai lunga. Ma fōringa ba aia. Pe winga whatala sua a o mai moa ma manu le atunu. E tūlanga lawa mta upu whapolitiki. E le whataeta e lunga. Pe tala noa whatala sua isi tangata. O mta upu o lo iai tutonu le ola o le atunu. E te taulana whatawaina. Alinga te lea. Tau fwina matau i le tūlanga le mai mo atu o le atunu. A siata pena sauno mai. I tala fo i la lafo ma tunanga pena. Lua silsila pe a mai se mea se tasi lava no upuleanga ai po te tau whaleanga istangata. Te leilo whaili melena. O tau tala lava i tūlanga ma ta upu meishus e a whaina i lo tangata. I lo wala ulia. Ia malo i tuk malo. A talu no alulunga i Paul Kalame whatal no. O tau talsa awali ma ta upu. A peo tūlanga nā leo o musuia ia o le tele o toia ina. Ia, te tu lowo lo ngutu mlafi. Se wa stai mata fo. Ia, ua tilutilo ama le tutoa ama tilutilo iai. Amata loa na ono whapea. Se pe sao ele tu musua ta mao lo tu malo. Ile tu alfa ias whamtalanga asiata. Ma lau fionga le atau. Ia lo fisiria o tulanga le fo no tu inatu se tu lalo. Dala le tu lalo o le manto i tu malo tu mai. Tu ya silsila tutoa. Ele o se etele ialu o e fata la sua. Pe fata mititi le swing o tatu i tu malo. I u fai malo. Ia pe o le ala lea i mau i la fonga o la lafo mai. Ia ma tau faleanga o fa pena tu ina mai ya tia o maltina lai. O tau no ilale upfoi lele. Wale ai se ngā walofa ngā muta. O whātu plai ai le langona ele o se tūlanga ele o se no whanga lale moa. Malo ua inga, malo utu malo. Au amata no tiltilo le metele na lilifa iai lo lau tiltilo. Ina ua au wai le whaafuaina o Paul Kalame de le bloketil miliona.
dan fatula mai le fenga malor fast wa o ngalu ai mo tilo le te leo le taua mlona nga la foi le na o tu sta sangai mo sta ia fenga fa vai mata yala al fenga malo ya o fai pule umona on tu sta sang sau fa maulal te isi ane lava ni o manatu fa tangata ai sili lo sta la le lo ta sang ono o lo tu malo ina ia o militino ton ina o yai ton I filinga fa tal noanga mal fati nonga o por kalamene ina ia mafai ona manino le mato tu malo ma mafai foi ona sila le tu malo I tulanga fa foina o por kalamene le la o tilo mal to yai asiata o le te leo le tau le por kalamene o le bloketi o le te le tau o le o mai fa tasi o tu malo o tu mangnu o le fa mama avenga wa ave ese ai le tele o avenga mamafa I ua tangata anu o le mamalu le mato I tu malo e ala le sa nga tupe msa nga tupe e fa le ai fa le aonga o fa le komiti o apitanga o le nu e ao ona fa le ia ma nei fu na uma e mana o mia tupe e fatino ai pe tai tu la in mai nei bloket o se la vea ile mo nei tu malo o fa mama venga le mo nei tu malo pe la no tal no atu o le ngata la ile atina ina o aina taitas au fa mama avenga isa ina tupe o la fonga fai o savalinga iala ua faatasi nai le telo nu mafio anga le tumalo ona tau sailingo seleni fatino e fa mo nei petai wa vele loketi nei ole miliona tala wa ve sai le pressure le mai tangata ali ngate le wo le mai faatasi le tumalo o talu nei fatino le loketi nei mo tula mai wana al fono le matu tumalo awale au tafo ile tumalo fono wa ango fia o mai fatas o sangi fatas lesi tulanga sile ona tawa o fer fani melana te o mo wal fer fani no matu tu malo pele lava na sile fia le fa auto tanga ftuna ina wa pulea e tupai lo na loto mai manatu lo mavano no fo faswafa wal tupai ya olana mtafa yoi mala ula mata ona pule mai at tau o le tau sia o te pau le tu malo e pela o te moniela fa afta tele lava awa ana le fa maulalo te isiane foi le fa autotanga te pai ma pule lo na loto veo stangata lo to maulalo e le ma fai foi ona so longa le leita un fai no matu tu malo na siata mla fionga le atau ola moli ma watu na le termina mata no tilo ile tulanga o fele mea o ta oto yai ilango tonu le atoanga o sa so swani ma sa tautua le tumalo tasel mena wan royal palmene fa leo le nganga ma leo lo matu tumalo lua yo so swani atinai le lo tumalo so se tulanga yo yel malos ya pes tau a mata leos fam talangai la fitlainga set ma lo faftai ele vetu il sunga le ato edition na ya fa vesili o malama yulu ngalu lo pai pai ngali li vai ngole fiafi e pe ana fatu lo talai tele ia fio mai fa tala noanga e te tau ona tutupu mai ai maria e mai ai ni menta o mani melele ai me se ina ia mo se ai mo sa fatalua ia fa tai le to fa tala na power vango te fia fa sili tuai la fatula so kan le atawa e na fa ngo fie na tu wala HRPP na no bingo fangana lo tala fa si tala ile fio kan te tai ia ele fa no vo I o se tasi o pou tutoa il te mile le wala ngai fa yal finga ngalo lo tu malo ai ina ue fio atu fa leo o le atu o foi ma
Whenangano li tūmalo, se whanai tau sau noan vanga, na whai ngofio, na whai se rua tala, me na whai fwoi. Talenga siata ele iai se mātou whelo inga. Ele I whai loa fo iai, ia so manatu e tu sai mai tu ua o le vang whau whai. E pe lawan silfia e whate ia le mea utupu. Pate o lea mea lava utupu. O se mea o levan tu lalo ai lo tu malo. Ale iai so tatanunga le taimi le tupu ai. Au manatu. Ina wa tupu le whama ite ma le langa lea tu la toa. O le taimi tonu leo tauna mai lunga. Il taimi nei la. Ia o lea lava e fofou. O la astu langa whai. Ina I whai loa I fwoi langa whaftai. Ele vang whau whai ali tau pipi. No tautua ma o mai e tonu le palmene. Al tali atu lau sile ele iai se mātou whela inga le taimi nei. O le taimi nei leo whanga solo fuafuanga uma. Ona o se mea whate I haia. Ele mwhai no tu loa ina. Le whamaite atu lo toa le mātou tu malo. E te tau ona folsia malai. Folsia I mauta I tō mau. Te tala le aveia le tu malo. Ina o mwhai, ina o whate ia. Ele langa a stasu te mau nei tu malo. Ia pe stadi atu lea alo talenga siata. Whaftai lea taua. Malo tu ia. O mai kawa ku whakarongo inga a kuila e pa le aso ngafi. E whaswai upu e maari e la whalongo whapea. O sui umo le ta pipi. E ia whaawai ma whaawai le ta pipi. E ioe lo iai. Ka akia roi kumalo ai whai melo mga ele ta pipi. E maari e la whalongo langa leo wa afia I kumalo I sangwanga le a kuila e pa. Ai o le o ke mangaku. Po angi si whainga whaawai le ta pipi. A whange e le kala whea ngai e kusara ma sangwanga lea e kulanga lea nga mai fo I le uso mua. O le whaakongo e kia ese ma le whong whaawai. Wa yei mea whaapea wa whainga I lau whilwhiringa. Pelawan silfia le paungas o le saunoanga le ataua. Stasi le tulanga sili no mutai tuina. Al me mumua tele isainia se whea ngai ngoni ta yala whapea. O lo tali tonunga o le HRPP, o le puipuia o a ia te tau tangata. O le tusa o loto a ia o tangata. O tali tonu la o le whai o le whilwhiringa a se whai pule. O le vaenga whau whai. E whai ni swinga I lon tūlanga. O le aia te tau na a le whai pule a wale leo lona tūmalo. O tūlanga la pea. O tele teimi. Iai foi tūlanga tala noa mo iai la foi tonu fontana. Ia pitai o leo walua le alfa lolo. Tūlanga o whatala noanga. Tūlanga o me tauno iai. O tali tonu rei. Ai, ele pea ele longo te tau lau whalongo. O nai, o tele I o atu tono le palemene, ma vea o masui le HRPP. E tai whai a matau. Mali. O tūlanga foi la whapea mai o ne whainga whawai. E tu uroa I alo tu mano. Le ai, e naru no walu tono le palemene. O le HRPP. Ono o lo I tu mano. Ele palo taina o le HRPP. O whatulo mo whamalu watu. I paia tele o lango le HRPP. Sila le palota le no malo mai. Na helo manatu mawalunga. Tele ni palota o se matauwa. O selap. Ioi. Ono le manatu wha mawalunga. Ia nawa tau na forsia. Ia matulanga o tau mwhainga. Alingate lea o saunuanga moi mitinga. Na forsia I tulanga o temio o fatal noanga ia ngate foi leo road show ia na mantu fatinoina apita tua uteia tua yo te ilava sau le parota ele aso momo e lua parota e silet pa o no mo tua yo tu fesili lava le lo te fa fen tu puleme fa fen tu puleme o I foi na manta no loa le mele ye fina ngalo le tu malo alua I matai tuina pea po fea tonu wa le ilfina ngalo le tu malo mo va vaya o vai tu alua le stemi o vato fix full percent alua full percent o le timing en mato tu malo
pea ma le iwa se full pasene fast ato. O peo tulanga la ia leo te tilo ye. No manatu la ia, e leo stala tulanga tala fe ngai leo tulanga. Ia on yain tapu, on tapu la. E on ti ai le sao tonga ma le ia tau. Ale sui fai pule, e fa leo ai lo na tau. Ia o te le, o lo mautinoa mo tal tonu. Ile telefone o me le tala fe ngai. Lo tal tonu nga fa sui tau va. Ia po se fai pule o se tu malo. E pela se tau fai atu lea le atu. E leo stulanga tal fe ngai le lo vai. Yo en. E le ai se fe ngai nga no tusia. E un fale lo le japipi. Ya, wa e le to manatu lo tu malo. Fanu te fa ma vai termina pena in me fa pena. Awano o watu tona tautua lo itu malo. Ole se ma vanga fa fai. O se tasile o so ninga ya te oi. Ina I ma fai. Ona tautua lo itu malo. Ale avea vanga fa fai. E fa vai ya to discourage. Lo tautua le tu malo. O lo la tal tonu. O leo se tu langa tal ferai. Ona le ni pepa no usainia mas ferai na no usainia. A me la au fale tu lo ton. Ya na ore to na tu lo tu malo, ai fai me finalo ele pati. Yo e mato uma fono resolution fai. Ya ai pela no tala no atu. Te metai tu ina fati no fono. O te metai tu ina le constitution mal fa vai ale HRPP. Po o matusa. No no fati no. Lo fati no. Awa e pelava na silfia. Ia ulua nei o paiainga o toi lalo le vang fai. Ia o blale o yes tau talanga. A la utali atu. Le ai, e leo stulanga talwhianga ile. O tulanga foia no vaia. Stasina le tele lava. O titilo I swinga. Awa e le mawhaina le leila au nanga I tu tono lo tu malo. Pea fai e fatu atia. Ma fa fatu ulu se mea. E tu sai van fa fai. Lo falo. E lo koe, lewa e ka ua le kulanga leo le o fa le kongo le paki. Ya e mase leo kako vai aku le kulanga wake le, fa le kongo le wai ngei. E kere o rasa o sila fo le isu le tapipi, e o kalango le su inga maro se o le kaikai. Ma pe fo ringa mai le la alu e fa pea le ko paki, le paki le tapipi, e le iai ngisi wa nga iso la ko finga ngalo, ma kakau o nga fai se whainga mauku e sui e kai kai. Whaftai la vale a tau, e o se mtau ko uman tanoina. Tanoina foi whawhia le mtau. A en whalai vai anga o whawai. Ina I mawhai na family aina, ia tulanga o se unga whonu. Tolo po ai le whiwhiringa o le sui o le taita, ia pol whatuma wina o le taita, ia pela wano talano atu. Ia o stasina au lape. O lo ta oto le taimi nei tono le vang whai. Ona o le mwhai na muli ta ia le whawai o ta oto nei le vang whai. Awai e tilo a malto. Ia mboe ta ua foi tulanga le foi la alwatu ale nei te usanga. Ia o la o silfia foi e mato uso a whai puli. Ma tua whawhina o lo tono le mato vang whai sa au o nai. Ia le tulanga. Le la o te talano atuai. O se tulanga o levan taun fatino. A pita I olo iai le vano no fofalo alo o fai pule ma le fionga le taita. O lo tu se tulanga faaleanga no. O fele taime te fai le tawala. Ai, fata fai le to fa le fionga le taita. Maia sa unoa sa o loto e tu sai msona langona. Ele taita inga o vang fai pita. Ele o antangia le tulanga. Le lava e faia mafafa una. Ia fatal noanga matulanga o fapia. Le o faila na antangia me pita. O se tasi le o tulanga o lo ngulu e fo le tele o supporters. Ia o ai time fo e fai fa o fo le. A faia sulta tai o malepe le japipi. A faia sulta tai o ese supporters o le se tele lo mafo fa.
ai sa mera ai sa fu supporters ai sa mea la malepe fua le HRPP ele fa pena le HRPP wa tupu el tulanga le swi o teka o fainga fa vai maanga e masa nyai o fai malo tele o tunu o fai ina lo se van fa fai staita ina staita e fa se tuanga ele tau palo taina ele tau fai ia se fai ma se ma fono pos palota e o kometia le fa se tuanga e se la mal tulanga le lo ia ne le la pe ia ve ai tulanga fa pena e no ti ai la ngona mai ya tau la vai sa uti tiro foi fa pena tu atu il taita po fel tai me te fai ta wala ta fa sono fina ngano fa se tuanga ai fili tai se ngaba e taita ia tele ia foi pule anga va ala tono le tapipi la to te taita ina sa le tapipi ia pita lau titulu o silinga tali sep tele fa pe atu la o walwesa o fia teitai o tulanga fa pena a ia wia alo mea ma muli tai i fa vai o mon fa ta o to muli el van fa fai ia tonu le la afal ne tau sang le la afal ne tau sang ia ele ia se me o tupu mai a o tiltilo atu la i tulanga o fa vai le wa nga ia ma tulanga o le poloketi ne miliona ma le ma whaupunga o whai mai tu sai ma le whiwhilio i mātou wa o tele en whime mea i manatu o manatu e lo e tauno tilo le warang whau whai e manui ailo utu malo wa o la mutawhaioi ma la paula matama san o le tautui na lo utu malo ia pe o tulanga na a o mon talnoina le tau po le peno talnoina fo ile matalnoanga ma sunga savea lai fight fontana talnoi swing al taita ia lo fatula vala fa pa fala le vai ngol fa vai le van fa foi le tapipi ia se sau stai ia tonu ia tai lata mai ia pola foi stai mila fa ele tulanga e per tulanga la lo ia te nei la o fenga le tau malo fa tai a o dalu tu fa tel nonga breaking news le dei va ngol fi lai wa o foringa mai wa telia le famsi nonga ma wa lunga Supreme Court le talo sanga le wa vatuina ia to challenge ai le fa unga sa ave ya to lupe ma o le la ya tangi mai mo le ulu i te mile nei lo fioga tu ya fa pe versunga re atwa ua talia ai le challenginga o mea nei o petitions o electoral foi le whamisinonga o tūlanga o whainga pālota o le vai tupe ia tangia mai o le ua talia i lalo le vaenga i tau le whawai le mea leo le mawhainga koe challenge ia au mai mua mai le atunu ule nei taimi ia whaavitai o le winga o whamitalanga le tau te tala noa le me foi le awarango ngō kia sa o konga ma vaenga whapena ia ale la va vai tuaina o se faatal na mo le temi o luta tu faatatanoanga lo no inga la tangia mai o le ala o le a toela langa i lunga le le tulanga o le apilino le o le unga le ya ma tulanga fa pena o le facility o te fia fea lau fio tu ya o le tanga tole nga no o tanga tole ngana o manuia foi lo toila usau no nga ai moni foi ele se te mita te va ie fa sanga tau ma fa tau ma tau lau fa utanga po lau fa to fa la inga e tu langa fo ie le tau te va ai mo le meo le mea le to nuti e toli le savili e mea tu por soi fuanga o la ofisili la o le tau fa file mo inga awa vevesi solo le mele yai le foi na ala ngai se tasi o tu le to lo tu malo le alu le upu markala o le fesile o te fia fesilingia o ngā whea tonu le mafua mai ai wala ngā e whamai so social media o mākou e kua inga mākou listemi ai whafonga foi la so playinga le video lea o le video lea o le saunoa ngā le taitai o le itua ngai ananafi le la sa la play atu e fatu mai iso fina ngalo
Walang o lea lava tu ofisili e pese si so fo ilele. Tongi ia i fa so yo tua o i fa mai. O ko o le fast le mafu ai nga vivesi. Ia o le HRPP o le lava tu langa. Ua mae a ua fia mafia ona te talon pale mia la au le mali to. He even kalo sanga ia kuila e pai o mai ia ngā lue whakasi. Lango le tau te tau su ea. Po o fea le sala ile ngana o fea le toto ile fatu o le ita. Ma le whelau tō hai te le tutono o tato tino. But Carl, can we just play that before e mai se wha tō whala inga ale fionga ia. Sisira mai sa mo ile kiripi lean o tango o ti mai le saunoanga ile sa na fia le fionga te o le tuanga. Ia ainga. Lale winga le vangala. Ia. Wa pulea el que apolo sama. Ma es salalama el silfanga le tua. Lale la lema que lo quería. Le foi fasal lo mai walu se foines. Ele ai masema ko polenga me. Sabe. Ia. Peko koru, peko fa, peko lima no foi nei. Ele matou tempo. E a foi on fa sala ya loa. Ele alimento per uma follow para coili. Ainga o ia yona. Ainga ko ya maya yona. Então fakingo la ngalu nga sola ese maya. Ele lá se matou fefe dala ile le gameto. Ale mako lo kele ngale ya. Awa al tala ingale ala fainei kaloi ku fanga ku pe nga amako e fa tawaile le ko fa o yele suinga wo otata e al mako kalkongo o le del tonu le tua e le resi e tu mau e la merton o le tua mai kala anga la langi nei e fe toto ya le malea o sakangi la male tua le voi nei wa ina o sol vali satani e fa o soso lo tatuli a olai e l'oftalo il va tu fuga l'almeno il fa una malo le che Apollo il tua e le fai al mato tutto non foi l'alla per fare in le palocca ma le pro ai le time le tua fa dai ole o se vai ngor kilipi ta dia ni si vai ngor sa no ale te ta yo li tua o pu fa ma faia o kai kai ki Apollo le ku o kufanga ku pe yo fa ka wai kanga ka le wo ai fo ile wo ile si vai nga ia o winga lo te tau watu ai a mai sa fa to fa la ingo o fo re tanga to le tunu ole anga nu e fa ma ka ile o pulanga ile ma fu ai nga fela ko fa mata awale a to tu se si ti fa tu la ina o sui le fa ko fa la inga a ngai ku malo o fa ka wi ku pe a o tala nei o tala ile lea o le walu fa sa wea I lungo o le fa mata ile o ile ma fuli ai le tulanga lea o le toto ai pe o le loto tinga ma fa o lo ataua ma kele ko I fo I makala I lawa fionga ma tele I matala ya dai o li ma so se tanga lava ai me se le si sa wanga le o kai kai ki Apollo ya ku a mai sa fa to fa la inga manino fa mo le tu ya la fo Laftaringa siata ole upore atunu upfo iole fa kelshano matuspai afo mai maunga manuel nu no la unga la unga le talaina le palmene no fa pe ole fel faninga male mai fa tasile atunu e afo mai monta e afo mai tata o le tulanga lava o te tuli matai ole upulea uputu sao tala no tu sao e pe wa vena malo fanga e fa ile ma fa faustain o na fa pe mai le o tala tu sao e ese tala tu sao ese fa mtalanga le ma fa ese foi la fonga le fo pe o por atu
ese o upu fa pene e fa usu tau le atunu e afuai ona tala le atunu o upu taitai o upu talitonuinga i tangata lo tele lo talitonunga la o tulanga mene ma fa pe mai wa taitai il tiapolo ua fa masino le tangata fa me tangata o fa masino atu le fo tau fa longa atu mai ai poto mai ia no fa o talwes ai no silsila mai le tu ele nu fa mai le ya tu lunga vese ro ai o ese malnu wa nga sala nu sa no nga na le tu fa tangata ami tonu lai tonu nu fa ta fu nei tu lunga mal ese e la te me e ta wai lo tilo i tulanga ia awal manuia lo ainga lo no mali tu malo male atu es tulanga siliano fano noi o le fam sinoatu e leo ia antau te tala lava ia moa e leo ia antau se pule ma se ia tau o te fam sino inai le ti apolo apo ai o anga le ti apolo awa fo i anga i le tu ole fam sinonga na tanga te soifua mo le tatu atua e fio le lana o tulanga la fonga fa pene ya o tate manatu fo lele male alofa ona la wel tel tonunga al tangata o la lafu fa pe o ia la ia ile atua o ia ya miton ai a fai o i tātou o iai le atua. E whawhewheo na tātou ngana le ma fau ma upu sa o na lafo pe a fai e ia tātou le atua. O ai e fia whawhonga le. E le mawani malo ini upu sa o na lalafo. E le mawani malo ini whawhinaunga. E maua malo. Ilo tātou tautala ili ngana whaaloalo. Le na ngana fa kerisiano o le ngana fa alo Samoa o le ngana na fa kerisiano e ese uputu sao ese le ngana la tele yas fai pea e tautala ina mfaina manino ngo fia se mtau ese le la lafo le fo o le la lafo le ma fa le la na le te tal no hatu e a fua mai monga manuel nu e a fua mai ai manto fai pule ona ngana fia fa longo i tanga tole tu ai fa pe ngana tu la fa pe fa fela no fa mo e ngana fa lo lo tu ali fa fena o lo ya ile tu ilo manto vaenga pe fa manto te nganga le ma fa e pe o tulanga nai no tiltilo yai mo va pe pe anto Silvia so se ofisa fasa la we vala wina lo tangata o te sau pe alua wala mai sa pe o te latu o wan o no te le fai longa tangata so o lava se mea o te tal no tonua uia i mata o ku au no tal no ia o la wa ya te tau fal tangata soifua tu mai ai le ya tau talai o tau talala e tau na iai ia ni pine wha ma wola e mawhai, o na wha manu iai mana onga, o se mata upu o tala noina. E le wha mali iai na mana onga o mata upu o tala noina po issues, pe a whai tātou te o sawhai, te mali anga o isi tangata. Ia vei tātou mwhatai tainga, e lava i te whai atu, e a fua mai maunga manuia lanu, a whai lai wha a fua mai lo tātou atunu, mai e o lo lango vanga wha u whai, e ngana fa tau wa taita o le a fa fe na ngana i se ngana fa alo i supporters e o te le fa longo mo tilo i me te tilo o tam fa aves a wona i tilo lo yo mata ne me wan ye lo ma fa mo witai awa o tanga taita mo po lai mo mal fili o la fonga ye fa mai
se wo a se afana wo ilo wa fine le angelu na mai le tu te tausi o fai ele fonga se wa fine pele ya ta na si se la ile le fo ya no fa pe le mo fa le lo loto le tu wa fa manga lo atu ya te ia wana le lo ala na me o fai o le ia se wa fine o lo fa mun yanga mai lang o le angelu le tua a le wala lafo le fo ya le malu le tu le tano to ya fa ele ko ya ku le ko ya amerika awa o fa ka ku la que salva le fa la fa ka ta ko sa no to sa fa sa walu le vala ulia ele fa ungar ko van si sila i tangata mala tu fa alu amerika fa fia e bela le o te tal noi wa fone me moni ai asiata mato taita ato neo taita o mai fa tasilo tu malo o mai fa tasilo nu o mai fa tasilo wainga aisa ya fu taita inga a se taita inga e ta apenu ali dela o tal no atu ne meane wa ye te me mto apuntia mano tia pupuni o tanto fonga e tilo por la tonu mele tupu ali por me o falo moita taita por me o ata fasaina taita le atu por me ela sa me la tatu fai me la leo tal no atu me nga fa mo e fa fenga ngana fa lo lo tatu atu no pe fai ela lafo le fu a taita yo le atu ya o talia tu le ai malo la o fionga talinga sia fa fetaitele betua le atau sana fa fasili fa fetaitele lava e le se ma ole ma ua le au ngani aso umaso a tou nau e fa file musa mo a mata mai tia fa a mata mai a uto le ngai tele no ifo tau le pua mo ola vai ola wori ola er ma tou be o fayetu e tasi lava la tou talai au mai tu lo e tasi ala tou fa la inga a tango tu la e pa fa file mulanga anga followers file mu atoa le fo e talo mai le la au le mali toa o le ta i ole ma nga fa le fast to ale tai fi le mu ta toma ia e ko kai ka ia e ko fo yo fo ila fi to ai pe ia pe ava ia tu fo o life fanga mai pe o fanga o lo ke ki e fa ina Iran ma la le fa fitai fo ile to lo loto le anga o to inga to fa le e mo mia fa fonga isa mo e o le tau singa o le file mo le la tatu nga tu fo ile eseta ai mo mia le afifio mai ongi ka e ta utino mai ya sa mo ma admit ya sa mo o i tonu le ma fu ai le mapunga tu o le felau to ai me tulanga ia e tau fo lono winga e ma fu mai fo ile o le to fa file mo wina ia ma le ale atu aro kuia o e se kofelo inga male kai o fast ia ma se fofonga fo yo le fa mo saula ina lau fionga le ataua o ana na fina fai ele feilo inga le mantu i tu malo o mai a foi la na foi na feilo ia le fionga le taitai pol palmia le o tatu tunu le fionga ia la uli al mali toa ia ma fitalenga tupa i o le sa vea ma tofi fast i o fai o malo a o neila ia na mo voice ma to felo ai ona sa twain no fa twain felo ai ma le fionga le ni pania se mo monte lo to fale le la o mai an te lo te fale e ala le uia ala mea mo mua fai to na ia lo ai ma to fata tel no le tau ile por manto no fono manto no le aso fua se fola fala mo fata otol to fala en sate o mo mato no po fe el to fa asolua no vala wai le komiti sa lango ina o le pipi mato tano mato sufil matau ma fai lo ai langa le tu mano
no wia wala uma la solulu la naf sa fa ya ile fonta watel nei tu malo ya tono te ai longa e maua ia video fa salau inisio o le tu malo ya mis foi ya nei nu fa ilo ai ia tulanga o le au singa o le la o le so no wo ai ile fionga ile li panuia ma mata no ma fa ilo ai le au singa alo tu malo ma o le fo i wa yai mo so malatu o le singa le tu malo ina ia o tu ua le chapipi o te singa no to fa saili sili anga ma si tanga le tu malo yona te pau mone ma le fa to tanga saili ali tu malo sa fata le nofo fa le polu ma pa io ma tu malo yo tu la ese ma le chapipi ai yo wa nga yatu ile vai fa fai o lo tu ai malo le fast le la ma wa yai foi ma so lango atoa o lo manatu foi le o te lango ina le fusia o to fa utas pero ma tu malo ina yo tu le chapipi awanga yatu ile van fa fai fast o no le manatu lava ina ia so longa le lei le tautuaina o lo tu malo mai le ese se meo te iai ese el fina malo lo tu malo awa lo tu malo na filfilia o te ofi tono el palmen le foi la o to foi iai a foi la tu fina malo le ia o la tu ua ia no fo le chapipi ia po le tu ua le bang fa fai ia pe stalantu le o le solano fai lo ai lo lango ma le ioina o le auto singa le matu tu malo o te tu ua van fa fai fast lo falo malo sa fai ngo fia o le fanga le liliu lo finga ngalo fa icha pipi ai kam fai lo ia vavenga finga ngalo fa fast o finga ngalo mo manga o te leilo se finga ngalo fa fast Paul meu te lo o finga ngalo tonu masao e tai nai lai o fast ela te alu dek o te alu tai inga male mea lau te lo ele leimo lo tu malo o te leilo la ni mo lo fa lo alo la nei o te alu ile mea lai atang yai ia fainga ele le yai lo tu malo matang yai ni fainga fa alo tu manga nu manga fa le tua o telen tatu tu slima ta watu isi o te apolo ta mai isi o satan ya o fa pe fola tu wa o yesu ma o te fam sinat o te fam sinat lo so atangata langa le o se pule tauna na mai ai tato o le meta fa yoina ma le pule tu tasir tato tua na te fa ma sino ai tato o launga luenga lo tiute o le fa tino la o nganga ma le tautua a wale pa ia o fela bale bala unga e vala o e tauna tangia foringa o le tua ia le fa foi tausanga o e foi tausanga na au nai ta lai fina ngalo le tua ina ia tino le tala lei so i fu o tangata ma lo fa tai yo staria tu le atu maro tai tele lava mai o ilo fo ile le ngoi pua e tau tali fo ile le sa pua wala lango fa tasi e ruingo le fa matalanga wala lango fa tasi o tamali anga mau winga marangangana wala lango fa tasi marvanga fa yo lea ole wa filfili to fari tu malo fenga tayo na tau fa tu langa fa tu lo le upo fa tau fa tu langa sa sanga tonu fa anifo pe a leo nga tasi le futia ma le umeli ya le ai fa tu fo i sa no nga ye au bai langa
o mea ia tau te whaavai atua yo me fo i e tino ai le vainga o mata i whaamasinonga le tangata i mata. O le alu winga o whaamatalanga lau ti tau uvatua. E le ia mani whaipule po ngi mingisi ka o ka vai a koe o le saunga fo le li pare fionga le li pare mia o tau o tu mai a tātou fo i le inga ia whaatau matatau ma whaatau tā fo i le tua ngai ma. Ngā o le whaolo ma au lava ia o le tūlanga o lo iai. Ai whaafitei le tō whaua e au maia. O le whaafisili o te avatua. O lena e saunoa ia o te loe le whaingofia fo i tono o lo ainga. Ia, e le nama le laina lau fionga i le sui mamanu tu ia. O si au fale tua. Ia, o se tasi fo o tangata sa pei sa outspoken fo i le tūlanga o le movements na sa wei. Ia, e le nama le laina wai lo fo i o lunga le tauta ia e avatua le fisili e le whaapea. O a mai le whaatou whala i ngā asio whale tua i le tūlanga fo i o le swinga mo le lei o le tū malo ai mai se o lau whaatou whala i ngā o talia ngofia fo i ia e ia le vaenga ua ta oto e le tō whala i tū malo ai mai se o lau fionga a siata e na ua langa le nemi tau o te whavnoina le taimi o le pō mati tala no aili me tau le se vaenga mate le tilo iai mala mantu wainga ya fiafi ma po mate tal noa ma sufi po fe el finangalo le tua po fe me tau no faia o lo swinga lamolo tu o le HRPP ele se me fai to tasia o lo iai le lango anto al tinao le mate tal noa po uma ma faali mai foi on manatu ma ia faali mai foi vai nga ma afianga melda lau talenga siat o le utal poto tala ya le utal vale o ta fio fi ma tal no mai foi el te leo le sesenga te leo o lava single tulanga wo ia le vai fa fai o le tu sai mal temi a so fu mai to ali ya be o le hala lea a lau tau tinonga siat wa mai a to sa lau pasene o to lua o se matu ai ele fai o te fai o le a mai e lo to lua tu ya o le mea na ia to fa o te talitonu ia o te lango ina il te mil nei wa uma nai matal noa so ala pule me tau ile os fai unga na fai na wa fai unga no ta pa ile so swani ma fai lo to lua a wa te le se afianga o aina da fai le fai matal no ina tau mai le fai foi no fai le nei swinga se vanga na o sila fia lo aina e lo to lua ma fa na le swinga o le fai e le la o te tau tino atu se lau pasene le lango se matu ai ma lo to lua le fai unga wa yai le tu malo a nei no vala uma yai o i no wa uma le fono na fi vala uma tu ya wai fo oi wai lo tangata wa to fai ma o tasi to fai tu malo ma fa ma le fa to tanga o fa le po o tasi ya te oi wai fo oi te tali male tai se fina ngalo au tasi o le tu malo ya o le tala le mo to mai a tole lango telefoni na mata noa tu sai mo ma wo a inga pele ma mai e tono le HRPP mate moli el faftai mate moli faftai tele meu ma o ina tele meu o ina e tu sai ma faiva vai no fai ma faiva malo ya ele mate le fasia ai mate faftai mate faftai foi nei tulang tele le sona wa o ina o tal tonu la o fa fita uli o fa manianga la foi le sona la fo tangata fa sana tau ya toi ia wa i foi taita wa tal no ila tunu o ia o tal no ila tunu ya ta o ta o to ta wa lo tangata mali me la le o te fa fta ye tal no anga mala fonga lo la fo mai mo wa ya lo malos mo wa ilo fifia fatupo manatu ina ia fai swinga le talia tu le asiata ma lo faftai tele lava
dai foi ya fa fo baile fio ka fa le tua so fo tabai tai loia fa dai le tofa io me se fo io le lango lo sua ya wale swinga ma le tofa le tu malo ta fe mai na o mai tau atu le tofa le tu malo le so na fi e le malai ma le mota ya o lo o ai le tofa le tu malo na fa nga etia lo loto ma o tia I se tūlanga le lei ina ua fetalai tu pai ma avatu wana fa manuyanga ole upumonia lau whioka tu ia ole makua I mangai a tele ole whaata ita inga na whai e lau tu malo a ole kau ke lo loma e seka se mainga le tofa mai lau sau whingalo ila ngona no ia te oe awalanga e sui ai koe foi e koe asar nga suor kai au e koe foi nga paroka ai pe tai o lea na umana ta oto le tofa na fili mafua ai au mainga le faukanga ku pai o le foi nga kilo uma ia ifa pe ai to mo wala vanua to wai te tau foi na to mo e lava le tamali e tu ia le vanua pe tai sole ua matua ia ungani mai tu pai e le ngata le loto I fale o safatalua a o fafo o malava I fast supporters o lana feelinga o lo avatuna o whamumenga ma le tō whalo whiontu ia pea na tamuas whamtalanga siata o le tō whaalualu o le whtalainga tupa o se whamama a venga na nei whaiunga o whaia o ana ave se ai le tele o venga mafa ma o le whautautanga o tupa wa ta wa tua ia sa mole monilo o sa fata o le aina Malie o le ngata foi le au I tonu le watangi ai le finangalo le tua o le loto maulalo ma le whaalo o te ave le whamalo o mtua ave ala whamalo ana le se no tupa malana whautautanga o e le solonga le leita mwhainga uma le tumalo. Ma se atau te le ngutu watu. O tulanga leo lo tumalo. E uta ftala. E fialo aloa. Le laua, ngona ia le lofa. Le ngona ile ufa ma lalo te isi ne lava. E lava na whaiatu se tala ili taimi o whano, ma le telo taimi. O lalo lava e mawai malo. Artaringa e tupa. Wana vesea e vevesi lo tu malo. Wana vesea le venga mamafa lo tu malo. Wana whawhea lo fani lo tu malo. O se wha taita inga lelei. Mo taita I o le atunu. Melea se melelei nau tupu mai. Mai ave I lau wha aftaitele ma lau wha malo. I lo uso ya tupa. O le talainga ya tupai. O le tula na te tausi mauta I tōng mau. Lea ua whautautanga o. Lea ua whauta whituna. Wa fuai le mamao le venga. Wa anis tūlango iai. O mamao le venga. Ona le whautautanga tupai. Lo whalora. Malo, whawtai. Lea tau isi sau whawsili. Ia o de tau saule le fasifonga ole ta fa tanonga ma le fio korsuman o le ua maka ngo fie mo me umala pe sa ngo ia tu ya o le si fai pule o mo kwa ke le se kama ai nga le kumalo le nga ka se fulu milion ali si di mo ka usanga a se fulu milion le va la la me fa ngi mo kupe ke la o fionga o tu pele tu malo o tu fanga foi nei avisa o ia au tu malo ele mai eta e o lava to titi o va marcela wa feta un foi ia a ele ai e tau mai ele tu nga lu fai a lo nga lu ai ina ia manuel tu malo tu pe uma nei e fo mai tu pele tu malo e avisa o lava limo tangata o lo tau to nei foi le sia o ta sanga tu natu il tanto malo se alofa
so to sila ane po tal fengai le tau i leu fam tu mai mo matu la faina o matu ngata fale mal so fu sa loto matu tata e tu sai male vano no for tanga so fu mal sam le la o to ai sau ta sanga ile fionga le palmia mar kapineta se lo fa to silsila ne pe le stulanga tal fengai le to silsila le tau i po tal fengai awa o to le va yo matu ngata fale o se fa fi tau i ngonga e fa wo pe ya o mel na o lo ye nei o le langa la vol tau fai ina fai man wi lo tu man ya fi le mo me umma o lo tala la vale fai te mi umma ava ese ave no mafa mai sa ma tu pe ma fonga me pena yu o tanga ai tatu sa ili tu langa ta mai ma wala fa fai ngo fi me ina ia fa pe o na fi le mo so fu ainga te tas maanga o lantu sa ya tina ila ainga tanga te ya ole tau talatu lea lau fionga le ya tau a kaya itu ya o vai ko pese me fa karkala le ka okol ba ingai le ko kumalo a sama ringa le fa ngu sila ke fa le ba fa mo tourist spot for le o il au divers ma ka pa penga a kula ko ke un fa le ma mo le kumalo ingai mo ko pre kumalo mai kurisi lau sau nga le ya tau stu langa na ele o te ena ele o tu malos fo nga fa pena e tau fa ta o to les fo nga ina faina ta niel ma ta mo fie mai en faina fe ngo fie e ta fa mai fa fo o tu langa fo i ona ele o tu langa le mela ta o to ile au e ono avea ma se mataanga me fa pena e pau tulanga e tauna vesel va ave sesi no fuanga ona o tulanga o fainga faiva mana te fale le tu malo lona fonta mafa ya o telefoni a ai u vai ale no fuanga e lela o manatu ai o tautal no ina o lo ia se vai tu loto tono ma tu malo e atangia ngo fie le fa fio ai le tu a ma faina mai ia le va e fa ta otoi ma fai ma matang ya e tau tele foi se sila fia o se loa i tulanga mo o turista fa mai fafo i le langa no lai hoi tilo i tulanga fa pe e tau tele na faina fa ngalea vai tu loto o se vaenga e fato sina tu risi mata ia mau mai fo i matu tu malo ia pe stu langa na le ta vai malo fa vitai afte telele vaenga ta wol ta tu wa fa ta doga wa anginga mai la vai lungo le e le tu langa fa pe mai walanga le tau bacho le atu fo i sa fa ta lu le finga palo ta pe mai uma ia tu langa fa unga fa mautu wo yai ia o le lata te vai atua wa tusi mai lungo pega te failangi fa pe mai wa tasiri to fai to mau le to ise palota la titi fo le na ba a fu ia o le wa tu fa tasi fo la lango le tu malo fasta ne HRPP ia mama le lie swing o ia ia se bel to fa e ta o to lava pe ta to te vai fo se ata pe o mato fo vai singa no lua ia na nginga lava fa to fa inga masa ta wai o mo molingo se mato sui e le se palota to fo mai ia o mai fo ia o so lava le io foi le fa o so fa o fa u tu langa fo yo le o se tangata se to pari minga se to fa ma se ata tu la mai ta penanga sa fa lu se fa nga palota le titi fa mon mol e Silvia se ata lo la fatta se al taito mal titania a sa fatana o tau le los titania no saito se va nala ni titania fo le laile o la le to no sa fatta on tau tu pole no manatu fa pena alto fai anu te tasi na forsia la sona e tau fi awone yese su yese nu al ina ya awone to fai se palota tal no ngai tua le tu malo ya mtulanga umma fa pena pe no fai atu ya e or fata sa saito maltitania ine mane a sa fata la pe no tawat ya o ko tita tau le vai titania sa fata na saito ala o like
ia le tu aila ia tau mo le tau tanga soifua wa lava tu langa e ia foi na yo ia o ta pena foi le tu malo awa o melni ele se mena wa o le mea fai fa tasi le tu malo le foi la se sina to sofaina le to fa sa ili mal fautanga lo loto fa le po o le apu putu le vano no fo mene o fiona awa wa uni wa ia tayo ya pe no fa tu le tu la sola o le ia tau mal fifling sa loto le tangata ia o tu langa na pule ia au lape le i tu malo le tauto ya se va na foi se titanio o la tu ato safato le miane foi tau fa oso i tu langa le matu tu malo na sai to ale ye Malo falalo. Ma de yete le sole. Se le pa de se tu malo e ola na se tu. Va tai tele la va. Te ola sir muri la o mana tu foi wa ta o to ipanga ti o le tau ti anga e pe o le tala i fa sare le anga wo man lino foi au fala. Na le tasi ala fa fisili tu langa a fa nga solo ye ya yo fa nga malo au te loa. Ele tasi le ta tu lo ta sui mamalu o le a fa au foi ta tu fa tan no. Yeah. Mai le taimi le mai le taimi to foi mai wai mauti no la valo to foi tu tonu. Ya fa mo la fa wa ina ya tato taimi lu ngor tau te ya. Au fisili. O mai le se lauli mas fulu back to school la tato tu malo. Ai au mai sa fa to fa la inga ile nei fa manu yanga. Mo se uru i taimi o wa to lo fia ilo tato o tu au le tau te ya ile 2 miliona ile tu sanga. Se mai le tofa. E ye mo ngana le atunu fo le mana ya utupu le back to school. To nga me fa pe au te le mo e ngana na te mai ke fi wa solo te mo e tanga te fo ye le yo palot ele sta le palot ye le mo e a fi wa solo ale mo ye le sta la o tasina tu langa le lei lua o se lisi sili len fa tu ina te loya i tu singa ngo awa foi wo mai va tu será o musfu o le me se nofo se lau ni mas fulfolna o se fa mama venga ile tu malo safata ele tal noa i se sia i tu malo tal noa le tu malo o se mtu fa mama venga le matu tu malo the back to school wa mai ala na tu fa matu tu malo matu tu malo na tu fa inu na atofa yaso tetas yo na fa vanola yo las falele mo ila to na mis ai fa vanola sto na mo la tong fainga luenga ya le la wa mai ale ya mako back to school ale also mato project walu project mo fa le o fa la on ya pe tulanga manui la vole se la ulimsu o to o mai fa tasi ai tangata ala ngata o mo wol tangata le sta le palot lo fa lo ma lo fa tai ya le to wise si va ngate fa si dia wa le wo mai fa tai lau fionga il sui malu tu ya te loa o le fa wa ni si o tatu fa tan no nga tatu tan no ai ni si o poloketi mati na e manuia au te loa mai le to atele silia mali se fulu mo na tupu afe le mai mo i lungo te mire nei both YouTube and Facebook live le na matua mai mo manino mo fia fafunga se i fofola le lei ia le fala o le tūlanga o le tō wha ua e suia mai le isi vanga whauwhai, le isi vanga whauwhai. Manatu fo ua malama i urungalu o ma nino foi e au whala. E tūlanga foi o lau tō wha tala ma lau wha tō whala. Ingo lawa non nei. Lafo atu. Wau te loe e le isi por kalame pitusili o na matua tō a tele ai tangata. Pof e fia ma le fia. Ia ai tau te le popole i le namea. Ai avatu le avanole nei. Ia e te tala ile to fa pa u fo ile sunga o te noa. Ia awa fo ile no to i fale o sa fatalua ma ila tou o lo o auto va ia tunu e mama o lo lao le leile nei. Ia vatu fo. Ia e te tala ile to i wala tou. Ia ma le lango. Ia ma le swinga le lei wata oto ia il fa to fala inga ale tatu i tu malo. Ma le kanga fa lo. Paftai satam. Ave ia nei tu la o te ofalo fatua i paia tele.
o le pa ia le tātua tunu, le fio le afionga le malu le malo, lan masiof. Fia foi le fono soito fia malantu masiof. Fia la ufionga le palmia, a ufionga le lauli le manitoa, a fio le pa ia le carpineta min stala ulango. Fia le fionga i le fonftalai, lim te mai tai foi pule mauta, fia foi le fionga i le taitai o le tuangai, na usunga tu le palma, o le alo le manitoa, na uftalenga le sui taita, na uftalenga la wofu, a whapea foi le pa ia i fai pule. Au te peo nei na vanoa o te tala talai ma te afi manino ma te afi tala tala. Te afi noa noa watu langa o whai o malo i lo awai. Momo lava o te momoli atu la whaftai tele. Whaftai tele lava i o wainga. Alo nu, alo i tu malo. Wo mai masani. Ma le pa ia lasi lasi le atu nu. So o lava se mea o e fioi. O lo tau langulangu ina o maltina ma le aina. O te whaftai atu. O pu whamalasi au whamaisi. O loto tele ai. Ai o te whamalulu watu. Whamalulu watu pa ia tele. Lau lango le hita pipi. O lea foi se whai unga ro tangata. Ma le tō whā o li lifa ma au tasi ai le tu malo sa whata. Te watu vai malu puenga. Pe lava no talano atu i le temi o whano ma le tu lau solo. O ala na whai nei swinga. E le mo lo tangata. Ai mo le tu malo sa whata loa. Me leo te watu vai malu puenga. E ia lu tali tonunga. I le mwhai na swia lo tātua ma lue so ta wau. Au foi tātou te full tuai o na swinga i tu tono o tātou o langa. A vea pēr oe mo ainga. E a vea poe au mo uso mo tua whawhine. O se wō ma se au mea mai lo tangata ma lo ai. Le whaina vea sea le lofa i lau tō lango ma lau tō whatas mai. O tō lango le tau pipi. Whaftai tātou mawhtanga. Iai lo tali tonunga. E le mala ese na, e le mala ese foi. E tino i tasi tātou ia kiriso, tātou te ngā lulue, mo le manuia o tangata. Pea foi nei taimi o te whawhelo i tuai. Lau whionga le taitai o le malo. Lau whionga le lauli le mali toa. Whapea lau whionga le sui pāri mia. Whio i min star carpeneta, min star lango. Ma le pa ia tele le vang whai al fast. Ne meane wo sofa al wha. Ma sopo vale le manuali. Ile alo le mafuali. Ala wo fionga le pāl mia. Ma vea so tangata e whain wha soe sail to wha. Awale a fio i minsta. Ma le pa ia tele. Dawa nasa langona. Ma wo whalo ngia. O pongina le to fa wae ale nei tu malo ina ia tu ua le van fa fai no tu tuai ai wanga ia tu ta to te ngal we fatas ye lo tel tununga le se manatu o te fualo ni fa vai pa olea o talu la vale ale tu tai le falolo ele mama ia cha ele mai lo tangata le to fata was marasu aswa swinol malu le taitai au male ngaso le tonga vao sa to wa saino au la utala o te watu e vai malu puen watu foi la fafte tele le au lango al fasta le tu malo sa fata yona i tu e thea tel ton o leo o sauta tungan we fatas fa pea lango le pipi tato sa fata lua suli ma feoio le fa fa toa la ftelenga tupai o no leo o tola ula o te ula i tonu le van fa fast fa
Whaftai whatupu, whaftai whawhale upolu. Whaftai lu tātu i tūmalo, ua malie pule o malie whalaiho, whaftai lu tō rangonong mai. E le lua sa whata, tasi tātou li tino maleanganga, lea, lau langolango le fast, ma le HRPP, tātou ngā lua whatas. Tātou ngā lua wao lo tō sui, i le palemene mau whai o malo, o te tautua mō tangata uma, e tu tusa tangata uma o lo tu malo. Tātou i tu malo, whao pēa i tu e fia o le kolope, mas foi lau fionga le ngā votaua, la vean presidente o le, nā i tu o le vai. Ia, whaftai atu lau tō rangolong mai. Whaftai whātua fōi, i se onu, le fionga i, te o pelema, te o lomi langi. Ta wawa lua, tānu no whailo tānu, a wana maunta i tōng mau. Whaftai la fio usoli, sa fuiane whalata sa alama ngata iala, mai pa ia o tātu, i ona vainga ese. Whaftai tautua, whaftai langolong mai. Whaftai tātu i tu malo, pa ia le whalwhalu ngā tangiwha, fia lau fionga le whaululunga le man whaswanga, ta pau tau se la taua, tau lau niu mai tangata mali no whatula ia sa whata, mali mamalu ia to ila la taua. Whamalo leo mai whatas, whamalo le loto ngā tas. Lau sunga il to ina tereta ma whaftai mali ainga, whaftai whaitaro. Whaftai whaitasunga il to ina hatai, ai mai se foi le fionga le presidente le kalisia mamona i lau sunga i sako fionga ia patele ma no fa whawhengaina le tatu i tu malo fai te talu malo taula o tau toa le tuli asa uma ono le tapua inga o matu fai mulia i swam talanga whaftai se o tōlua tai mai awa tai lo tele a ngasu le tai whatili leo foi mula Lara ngasu o le taeo e ma vai pe asulu le lao le malama to al tai whaftai e siata whaftai le ataua wa e safi mai tafi tala la tu pona ile so a walo lo tangata whaftai mo le avno whaftai mo le malo le tatu atunu wa fio ya tunu mau o lau tala masan wa mumua mātou tu noa o na lau tu tautua mamaho wa o ngā mātou whanau i whale a onga lelei o mātou lo lotu i falsa o mātou sa afi whala ve whai o tātua ainga o na lau tautua mamaho ia lo whangia le tua ne aso por klama hasiata malei ataua ia maua le mutaftalai tautua pele atu whamaro tautua Marau tau tua wale, pa ia o tātu. Alo fatu, e manuela whasau ngasamo. Ia, ua, tala leo malie, le ingoa o le teine o le alo le tuia tua, le alo le tuia ana o le teine salva lasi. Ua, hautu sangi voi, vai asu asu o le neivaenga o le fiafirunga o le porokalame. Ia, a o, tala le taafi, masa afi, langona, ia o se sunga pa ua lau sunga i le tu ia o le tama le fale. Ia a o le tama e sa ili ia i le to fale tu malo vai atu lo lua va se lua ma le anava o taua. Na umana tua lea tau te tau ma vai le nei fiafi. Na umana tua leo le sau a inga tonu mai pe ai sau e fia usu ngafa ia ato ngaunga le tuitonga o le tama teine manava o lo to ala whana. Na maua leo le whanau o tau ili tupai ma le teine o soa malalangi o le valasi. Ia o le ala fo ilea na fua i lava o na toi fo i mai awa sa ilinga o ao ma papa. O na toi sunu ia leo le tā la fale awa tupai lea o si taulanga. O asiata langa lea. Ma na tu leo le tā vano nofo lea tu ia. Lea ngā uaruatu i tonga mau. O te nofo whaafale upolu e whainga tāle tā noa ua oe mateo. Anava o tau. Maalia lawa. Sanga iane ai o le tai.
o putau ma vaina Kai. o le tano nofo le nei vanga o le viafi a ua muti ya le ala o le tauta ya e le nei vanga o le viafi wa namu o li i fo i e pe o le tala i ele elo le ala taua le anga o le ua tuta whaatonga ai le sa o lau sunga le tu ya a e malanga atu fo i fale toi e te pule mai ai le tua sivi e taua i le moana sausang o pui o le vano nofo Kai la. manuia lo fa moe moe ma tu tapo ia to le su atu le a taua a wale to fa alo le mali e toa ya mal fale a manono ya futi ma o pa au to tapo ia vaiva e le fesilingia langa o le meta oto ia ile to fa le tu malo o le me malosi o le me moni fo ile na Yeah. ya e mo o mia fo i le fionga le li pa le mia e matua ia mo o mia lava ni ape fo e malo losi le anga e mo o mia fo i le atunu tangata fai to fa o le upua le male le so o ile tai le utu le mai ua mo mia ua yai kanga kapopoko ua lava le au failonga ua tele na mau mea i tia fau ai paua le mea la ua usange i tia fau o le tofa ma le fautanga Yeah. e leve siringia foi la o le isi puru fangota tu lou le tala e fai pa aina le tautai o le a whaamanuiaina o se whaamanuianga foi o le fast ma le vaenga whaupufai lau fionga po o lau sunga i lou pale atu i tutonu o le vaenga Kai whaupufai la. to i tua apolima futia foi walu e ao ngā a wha e tutupu ai e ao ngā a wha ma matangi e mau ai whalafou o a foi ni futia walu ma tūlanga o upu e whisaua ina i upenga ta whailangi ma manatu white nai e te tele a pesenga e mtua i le o nei foi ia fiafi ia wha malulu atu foi le porokalame e anga utele ano i le atata o le la aue me se sua tole i atau ia o le tau te anga i le e seta matulanga uma whapena a mai le alofa o le tua na awina mailo nalo e whai mafusi o whau o malo e tātou te whawha maa ngaloa i ni upu o ni tala o le tatalo fo i le ilunga o le porokalama le nei o e alo lofa moni le porokalama le nei o e alo lofa moni le vanga whai ma le whai ngā malo ua se e ro tātou waa awane o tātou to e vaai ma tepa i tua na liu tupua masi mai i le a lota awane o tātou to e ami fua le ita matulanga o upu ma me uma whapena ai whaia le a matanga fau e peo na tanoa lo tātou te tai whai ngā malo fau a matanga fau suinga fau o mea fau fo ia o le a tātou whaia ia tātou tau mawai le livanga o le fiafi a lofa te le atu i lau fionga po lau sunga tu ia me se fo o le wharitua ia pare lofa lo ai mai se le pai o le tu malo a lofa tu fo ia tu pai ia e mai se fo o le fono fa vai le tatu tu malo e mai se fo le vanga fa fai mato tapu ia o tu faiva tatu fa ma vai le fiafi soifua mai manuia lo fa Soifua siata. Soifua le ataua. Lo fa. Aftai ia sole mai se kapa ki paki morka man ia tele le to fa le sunga tu ia e se nga solo le se me fo le palengi le ma ngai le kofa ma ngai le fa ma manga wa mangingo fo me o mala o fanka ko ingi si wa kasi si di a wa se furkat o ka de ya si di yo te lola udala li e taua o ta ti lo tul malolonga ma ta li fo ile ta falta no a foleono o langona mana nei ua kukupu o kaku sava vali aku e whamangaku e seka. O le tangata e toa koe koa mankoe e kukusa sa pelanga a o longa whaaleonga i whailonga e se iwinga o upuia. E toa to e toa. Le ale winga o ia upu e ko a iorka ngaka i le malu e lue ngō fie ingi mea e whaiaku waingisi. Nge mena ka ora kamai. Na, to a fi mali e a o ia. Ai vai dei de manu tu loa, manu leo le liona. E a te ope ang kakarango friskai. E fiu le ukufiki o lango mumu o ame o matulo apu e mai nei a. Se sila e vai e mumu solo i mata o le manu lea. E ngā orka oko e le taitai so na minoi. Ele foi kale e ke vai o mai a lango mai umanga lango meli lango mumu fai solo foringa
nga o lea ai whato a minoi a le liona. Ika o vai akunga. E ma o nga malavalang kausinga i le mangule la suso mai. Winga na o te whamatala inai. Le tō whare tangata e toa. E le so o ngā se ma so ngā ia. A o le toa. Sila o tōu whaare sa o alo na whina ngalo. I mea na ia sila ua le o ngā kasi e le fukia ma le umele. Kali sa oa, ma lie le lei. Ta ilo lau mai moanga, pe te mai salo pea, o wake pe ka kua ka mai salo. Pe i o leo koka i lungo pea u le vasa langa lai wha kisi wha ataran, lai tano ma le tusi pa ia. E kongi aku o kongi mai o kongi aku o. Are ato. Ia, o le singa me o le sa whainkai, koe aki se sifisiri. O ngā lai focus lewa le kumalo. Le nā. O le kumalo a renga focus ia. Sa o le leila. Ai masi o lang fifiringa fo, le o le whikaui long whinga ngalo ma meia wa ai aku i. So e lua me ngō mai kaua, o long whinga ngalo ngā reinga sui nanga pāki, ma le kumalo. Pao ia me lua le whero ia kuiangi. Whaafitei tele, a muia wheo tau sa whitalua, tu laulo tau tau si sila le tau whaipule. Ia. Oka se ngau i o manguiaro kou kumalo. Whawhetai la uloto, e le vahenga whaai una whi e le sau noanga tu iane. O manuia i whaala uloto. O longa hawhe mai lea se i whawhekaia kama wha ngau a sa moa i akungu i whafo. Ai mese fo sa whatalua. Wa o onga le leia matou whanau. Wa matou lo lotu i whare sa le lei. O ha uma o ka avoki e ki e ka vale o fale le lei. Ona o lea o loto wafu le lingi. So le, o le anga lau ka kou e kuila epa, o le ka i o le vahenga wha whaile walu ese wau i eire kua o ku ia. E kaka. Ai whaafekai. E lehei o lehei ai whaipule. La tau te whaafetaia ma whaataua ina lau maatongi. Ma lau maatongi. Le tātou tautua ai tau malele le atu. Maari. A vai whaafekai le whaafekai mai. Orko inga ko whale ia ang whapea e whai mo e whaipule le chapipi. E whenga kārka wanga al pasmo le chapipi. Peanga ko inga ko wha ia, mar ko inga saungoanga ia. Oni la. O le maare pe lepe o le chapipi o ingi. Ma fu me ali mongi fonkoe mo kurepa. Ale tate vai atu iai. Tina na vai atu o mea whaale tonu. Ale ngai lava e kau vai mai. E tau wha lela nana o mana o sei play atu le video fo ile lena au iai le sunga atu ia. O vai atu ale body language atu ia e fōringa mai o fato a whaalongo ile le. Fato a whaalongo ile le vaenga lea. Ma pei fo ile le ua whaale mana ia ilana tulou. Le na ia sau noa sao ia. Ma ngai or ka ia admit mai o ma koule ma fuhainga nga vevesi le melea. E la ngai sao. Sa mo tulou wa whaafetai ia ele ele kau whaavivi ia lea tamali. Ele o se ai kakau le whaafekai ile whaafetai o leo mai tau tino mai. La ngai mafua nga whaapea umi le ngutu wa ma le ngutu le anga o isi supporters. E mafua mai la to teita. E mafua mai. Ai le kari maali e le mawhai fo ila o na ngofo ngu tangata tulo o le fast la tau. Pe ava vai akunga. Lunga fo i sole. Ale o mai o le au ngutu. Ale mea la te whai atoi. E tau te feita lai lea tamali. O kou ia e tapipi le o te whai atoi. Sorry, koe whaasa o lau tala. O tau ia followers a kuila epa mali mongi. Wai o le mea moni. Ele ai o le e tapipi sa oa. Lai aka mai. A o le au followers o le au wopungo ngou ia ia li mongi ma kuila epa. O tau na le whai atoi. E kou kei loa la kou kei le fia whaalongo longo kulou i le whaako whala inga ale sunga le tu ia. Ai kou mai fui rungo le maa. Ai whawhetai lo tau sa ua mawai fui se kupe whaupopo ai rungo o kupe o le mako social media. I viewers ia iai. Lenga fo i tau te fiu tau te feita. E a leo ai le atua le tau loto ma o tau talinga tau te fia whaalongo longo pea. Leanga e kou kei loa deep inside e mongi masa o le leile me lea. Lea tanoa ai le sunga le tu ia lea tau. Kongu la.
Fifia fo I langa kali I long whalkua langa kasi ngai mea sa whai long fasidi kele lau supporters. Ya, walanga, you know, mea whapor kikiangi, dewe kako whera I mal whalkua da sa kako whera I fo ima, kako fusfusi ima. Oi. Ma fo ngai whakarofa, aru kaka I longa kona. Ye, fusu ma kaka I longa kona. Lea I whapena. E whapena umalava. O lea leo wingo la utala e confirm mari sa unuanga lea taua. La avatu la ama afea tu le tūlanga lea. Se ele ya se si kuloa, ele ya se si fo ile ngasau sanga sa vali nga ako le lei. Le ua tātou loa I wha maonia le mātala le amatanga ina ua umar pāro te tele nei. E iai ka ngā ka le lei lai o. Ai a le vave nga faisa lako fai unga poko ma lako I ku malole ataua. E ma I maule lau fai ai o. Le upure nga fa nga. E iai ka ngā ka le lei ia ia. Ai mana tua mai, ona o le malosi o whelau toa inga o le porokiki. Nga e langu moanga mai ia, e leanga loa. E ke langu mumu o fo e leanga I le vaai mai fo ia le la, a le lai tūlangi ma tūlanga whapena. A o tangata ia I to tonso le o ka ngakai le leia di. Yes. Ia, o le tua lalo fo ima le tau le mau. Tātou lango. O le ale me sili lo tātou vaai atu mo tau silisilatu. Ua fio mai le fionga po le sunga le tu ia. Se ona faletua masiana whanau no foalo ai mai se o le tu malo. Momoli mai. E iei foi lo utari tonunga. Nei ataua e ke karikongu o lea ua umanga ve ese nga whakekea ese le atua ia isi fo iki kahangia ia sa feo rai koko ngor kaku fast mai le amatanga. Wa umara paya inga nga. La wa separate tai wa ve ese. Mana tua mai. Le suru lima po surongo. Le se furu lima. Se furu lima. Lai lang ole pine wha maure o la utala le atua. E nganga o whaiaku e whainga ka ko koe mawanga se ki kāngia I re kaimine ngai ko kongore fast. Ona o lea ua sa o le tangata na amai e lea tua le taita inga. Ahe tau mō mai. Le pine le na o le tala na ute vatua. O lea e si la fia le lei e le sunga le la au le mali e toa. Because not only he's a politician, not only he's a father, but he's also a man of God. O le kangaka o lea tua. O le tangata na te matau mai a langona le leo le anganga pa ia. O le ala leo winga o le whamakalanga. Nga whaingo fie nga sao I kukongu ki kāngia I re kako fast le nga ke aku ngai le pae inga. Aisea, leanga e le o re kai lea nga ia langonga le leo mai a kūrai e whakapenga le mission. Eja. E le o ia, e whainga tāla I si tātou tina ia NAMS. E whainga tātele ia NAMS o nga ia iloa re whasingo manga o ai kongu saiko o ai ki kāngia. Because the vision was never for her. Lei adaua, o le whina le atua, when there's a vision, there's a provision. Mai. Ai e whainga kāla, o ngā whai le atua se provision I kuaku, o le vision sa ave ia la audi, leanga ele o la audi ka pāre mia mai le lua wherua kasi. O le whaaloalo na ave I le fionga le sa whapito. So o le mafuanga la lea, sa makua kele ile lau whaia, ma kele I maraki kāngia, le na tau sila ia, kele I male au eli au lo male au whao mea. Ia le ia ka oko I fo I marimiri o ngā whena, Charles lea ka penga kui ile maa. Wha mautu ngai nei. Ma ai lai ai, ki kāngia la ngā. Ki kāngia ngā. Ai o lea ua whaatu la I mai e le tua mata o to sao, ua wha maua lalo le loto la au le mali e toa, ua ia talia lo na sasi sa iai le pae inga na te nei, ona o lo na lofa ma lo na wha alo alo. Langa o runga I, oe mangkuar kāpor kalamea, na tau tutulu ai le sunga le la auli, ma admit e ia o lo na lofa, ma lo na wha alo alo, ua se ai langa whai. Nga ua kupu mai le vāru fonga vaa. O ngā whamaile o kusi pa ia, na pau wale tangata e fia sila ia ile atua, na o le wa wha maua lalo ma le loto ti ngā. O le ua ngā keke I la upu. Mai, ngā ui ai la auli le melea, ngā ui ai. Ngā ui mai ai, ngā ia wha maua lalo ma lo na loto wa ti ngā, wa se luma o le atu, wa lelelei,
lai sa le lang whaalong. Ai ua whai o ngala ngonga. Yes, pei lenga maa nang ofa mafa koi fui. Le mea nga se isa ako. Nga se isa ako ave ri wha mangu ia ngai ronga kali i o Iakopo. Ai sa ka kaunga ave ia e sau le nga ia wha konguinga e le fasi mai se mangu. Se kali e langa sua. Ai ke ua whaile konga fiki wha ofu ia Iakopo i ofu furufuru o manu. Wai pe or kingo e sau e. Ai pe kau pe wha makalanga e sea mortino li moni i tau furufurua. Lea langa lai longa amai loa. Ai ka wasor ko inga avelo manga fa maungia ngai pai pai aku longa lima e furufuru ar kingo wala nga keiloa ta last time nga keiloa longa kali o e sauea e furufuru long kingo ai pai aku nga e furufuru ar kingo ai saunga le leo mai ya e sau e leo ya Iakopo fo mai le ko inga we e ke kingo e ya e sau ai ke leo ya Iakopo anga usika ila isa ako ile leo ali eto e le se la le venga fa manguyanga ai pe kai nga le faia le leo ai nga ia la gonga ai sa ia faia nga feelings la ngor kala ku spa ia fa perkangia la ngor fa sa mo fa me kingo ya e sau ai lo ya Iakopo ol fa pertania fa mai it feels like Esau but sounded like Jacob ole kele ai nga se ka ko ole faio ka ko feelings le la fa fitai le loto sunga la ule mali to e fioga le parmia ua le faia langa fa alongo ile ku o oe le eva ku e kau e parmia me lua firu kasi ai ua fai langa feeling o longa la ngonga a fa fe e al fa alo ma walunga o lo i o maka e peiso kinga ke le manga ku mai ku ila e pa ai o le mele nga wo ke ru ese mai mo o lo fie pa mi vai o feelings le nga fu ai nga aver fa alo sao ai loi ko kongu male au fa me male au edi au no male au kusiu le la o to la ngo ko mo fai e kakala se tau mori o yo to fina ngalo o wangi o ka ko fa pe o le wo mai yuka fa la kala o ko o tele na mana to tangata fa mai se o yuka le fa mori ia mata fo ia tato le la va ku si ku sur ku pa ia fa mai ai se me ai e sidi o nga fa mai starts from the renewing of our mind ka ko fo ila ie ke lin ka ku karangoa fa ku ai mar ka ku karangoa fo ile long time ko mangame karangoa i mea kuhai ma karangoa le whaasala. Wa te tau fo i ona a mata tātou le renewing of our mind. Whaafou. Whaafou nu kangaka whaafou mea umoro ma. Lala nale e tau e whatoi la uia analysis lea ma le whaasoa whaalea nganga. E le whaapea ke whaku o se lau pa sege ma ako ele ako ala whionga le pāre mia o na o yo se tangata o lai peifo o ma. Ai o te tali tonu i lana leadership. Ua tuu ai fo ia lea tua le mafau poto ma le mafau matala. Discernment, le spirit of discernment. E na te langona ai mai ai loa ai, le kangaka mongi lala a move mai, mara kangaka e kau, wei, hakari, hold on, e vai o se koikiki. Ia le ata o se fasoale na. Ngau maa e ke. Ole anga fo i orka minga kua ia fia mea se i le ke inga inga i peor apo langa ia experience ia mar kulanga or kai inga dela ia wala le kele or komera ro ngi ya fia me nga fia nga ko le mar afa ka usanga ko la me so le or kai mi fo le onga kai mi le experience or kai mi fa ye onga kupu mai se me o kupu ia onga sa rola ia le fa au malanga i o kanga le na toru lava le kusi le esero fia Roman 12:2 here afkai after tele ai e vai su e me fa au angeru kausia ku spa ia ta por kalami Roma se furu male lua lo na fai upu e lua and be not conformed to this world but be ye transformed by the renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Vai. Fa mai awangi ka ko wa mi ai.
ai ia a maka mea uma i le whaafouinga o tātou mawhauwhau, o le whaukuanga fo i lea mō kākou. Tātou. Fast supporters, ma tātou uma, ai maise fo i tātou, o tau le HRPP, se whai maa, transform le mawhauwhau. Do not be conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. E lefa mai by the renewing of our body. E leo fai mai by the renewing of your car, by the renewing of your house, by the renewing of your clothes. No. Man. By the renewing of our mind. Langa fo kako mafaufaua ia lefa mai poko. Lala fo inga le ufa pe merko inga lea. Ka ko ki Apollo. Wa vai e. Ma wa ta ile tunu u ti Apollo. Ka oka se ngei la fonga. Ka oka se ngei la fonga. O i sila fiai sa moa. O tātou le wailalo. Au te iloa le toi ina lai lunga lai o pea mai lunga. Nei fatu, o le toi inga tala noa lea le tangata ua au noa masona toi faa lolongia mai lua o yinka ngaka fiora langi ngi e misi Samoa. E vai le tala. O ta i ti Apollo le tunu ule nei o Samoa. O i ka lo fai. Ka lo fai. E toi titi umali ile vai aso li ina o le anga popongi ka kalo. O a mea whaati Apollo a o a mea whatuai. Ia, na o na watu wa penali e tau. Maro. Ia, ai whataua. O lona whataua ina le nā. Tu langa fo i o le whawhitainga la. Le watalia e le whamasinonga māua lunga. Le toi tālo sa ngātu o le fionga i le sui pāle mia. Malana loia. E toe whaata o toi to tonu le mata upu le whamasinonga. E whaaua wina ai mata pena ina i le toi luina o le whaiunga le na au mai. O lala wakaria. Lono winga whalealili lua fui. Mōmua. Se mōmua o whalealili lua. Sasoni mai tātou whamore rungolo. Mōmua. O mōmua, ok. E fo ile leanga le wha ngu melo. Ia, tātou whalealili le iai ia toi lupe. E kaukele o se whai ngā pāroka la ikiki. I le taimi nei. Not yet. E leila, wango whanongo fesili fo i i whakarakarangoanga ngai sia soro mai dunga. Fesili ai le si tamaita. Ia pēra kākinge. Io e. Ta teine o Marriott. Fesili ai atu le papo. Ka pengas kau sui mo whalearili. E vai ngei. Wale fesili mo safa. Ka fesili mo isi. Ai oso fesili a whalearili. Ai le au mai ama se tala le ato e fo i se whainga pālota lai titi. Ui o lea. Ia, toi mamatasi mai leo tau fe e ile. Whale alili, whawhitai o le tali ato te talo. Kou ke leo i se whainga pāloka lai kiki i le teimi nei. I se teimi la tamai. O lea o le ato e whaile whinonga. La ua te lia le whamasinonga māua lunga. Mō le uru e teimi. Malo, whamaro loi sili. Whalali mo'mua, sao whalali mo'mua. Ia, whaafitai le loia sili, e se la o kau wa ia kule mele le o kau o. Pera kau whitau i Pera kau whitau i loia sili, ma whamsingo sili. O le. Ma whauwhonga. Oi, my good boy. Wa amatana vevela le ata. O le ale vevela o le ata. Ua o Sofia Masalonga maftau whaali i le CJ. Fatasi ai malisi fa masino ia Daryl. Ua whaalili i malatu ufisilingia le tamaita i o lo va ia official fa le loya sili le temine o le malanga le fionga loya sili. Pe o le la fa i unga le nga kupu ngei le fa kuku o ku ia le press release. Ale fionga le loya sili. Ua whaalia ua madala o na whaalanga langa tūlanga o menei. Ka longo mafufonga. Ta longo mafufonga. Io e. Ai le ase kusinga lo isiri nga fa kuku o fa mangi ngonga. Io e. Ureng fa lo isiri. Ya e peu kau. Peu kau ni mo ke mo fa msi. Wa ho la sa elo mo ka fo le lango lango ku ya lo isiri si la me fa volver le fa. Ya. Ole
man pe ole private lawyer le lawyer le na to avea le afo ile case le to lupe pe private lawyer le lawyer sili but sa ole mele le fina nga le to mai nei lu tau langa ia tu langa fu ile le kuri mangu le fionga le lawyer sili ya maunga ia male to account atu iwe wa fa lo haku ia le lawyer si ile sorry le famsi sili malana le si famsi le to le na la fa ia case le au to lupe sole o ma ua le fasanga mai ai de mele o ma ua le e la pu a makanga kau apaka so ro fo ile po le ia say to be continue se tata wa mio say to be continue po feta o to ia o le la kau nga ia le famsing silima malanga so kau ile melen ku puma ya cherry plant le loyale cherry plant o nga kuskusinga fo i pe fo ringa ka mama nga i fam singonga e waring pasala e fungangele so sai ke aloia pe la le ka wanga mai ba nga ho fa pe mai o le kuskusinga lo ye sili le ala pe la ka maula lo nga i le fai unga fam singo ai le se me fa pe nga ko kuskusinga le ai me se me fa pe nga ko kuskusinga e mana jo mai le do wa e se ale me o le tusi malanga le o fa ta wo fo il update mai o le case le ali atawa Terry Brandt o le e tangia mai ai malana practice la lo tau vai to a client e se mai le sa oila ai mana tu ala o le e kalangoa sa o ale lo ya sili ile fa mangi ngonga o tiute mamata fa yoi e le se fa le anga a me o fa ya kunga se sa fa unga pe ha ya le se pe le se me fa pena power me le fa mana tu fa mai le anga o le pikola au kongua le lo ya sili o le lapa kai ma fa ai loa to every citizen of Samoa ia malama o awa ia o le vaenga lea ma kou e whaiare mea lea a moria o kou o le vaenga lea e le whakongua mai fuere vai o lai inform lai inform le public ma le awareness e le mas kau whaelenga o whai ai ma se kau whaelenga ai a whai o e kau manatu ai lo loto o lai sao ka pera ka wale la mo mal fe au ai la mo fe au la mo fa ke fa ui o a ule fa mai le mai po ai foi nga ka ua ala sa o ala ala wa ru fiar fa au le nga ngole tua la unga mele o le ka kai ko i e mo o mier so swangi ale la uf wa sai waika ala la mo fa ka wale le mo fe ka ui ko oi pe ka fori mai fa pengal mero ku pure fam sing sit o le sila me mali fa fetai le taua te lona fa fetai Samoa si to fa mana to le vai sua le mana to na ma pisa tu la vai le mele challenge le fai unga le nga wo fai ma sangi ata to le fai mai e uma loa le fai nga pa le fam singo fai nga paruka uma langa o le kula fongo a lea wa tangia mai i o tūla fono o manga pasi whakope kai meo kuila epa. We're all unconstitutional. Yeah. Sila la Samoa. Ma aila ia i lea ua a. Mana tua mai. Wa kele ngai whaipule. Ia le fionga la ia seve kao ia anapu. Yeah. Anapu. A o whaafonga mai ia ele a whainga langa le uko e so longa le alo winga o whamitalanga. Ma aila tātou iai. Le anga nga faa moe ka kou le melea e umaro le mawhai te ke roe te o umanga kua kala kurou kala le ala ko inga faiso e roe kala war ko inga fu e fa pa i kauanga me ia so ia ai te lo e le tau fo mai vai e le yangi me le mawhai le olanga ngi esa kasi alang kala le e kasi ana me le mawhai ngai faia aku pole a menga le oki a o nga mea umai fa mai a ma ko ngi ofisa vo ese o ka mai laso a ma o fo me makio le ofisa o a makio e kau ai ma ku e lava me ka i kai rumar con ki vo ile le ku ka kene i o vai la ku si ka kene ai o so mai le skula ki por con ki fo mai o fa maria to ele ma faina a o ke fa sanga ku la ka u so ka mal me o le fa mai erva al con savan kere e ia me ele ha se me fa ele ia se me wa nga kula fongo e ia ye vai la ia sa o
ua fia se fulu nai faipule ua palalasi I mea whape. I mea whapenei. Ai ana le kulei ia. Ai kei loa ka ngaka lainga kei loa le le sori kula fongo ang kula fongo fai. Kuila epa. A foi le na tupu ia la ua me le na tuli e malpale mene. Ai o a koe fi ngau ma vange le ngai uanga. Si makiwa foi le koe au mai al me le fa mai e te tauna ye se fa upungo me na se ye se time. Mai. Ngai loa le ia kula e ngake malama o ia ngati saininga mea le fe kauia. E le la ua test ngai lenga test ngai le liko tima a toi lupi. For the first time ever I se ka ngaka nga pa nga declare mai ua pa lo nga fo le fainga paluka. Le toi challenge aku a le ua kadia. Yo ke fi akara la kuskala nga lawa nga fesiri la kuskala ya kule permele. Oye le ai se me fa penga kup. A fa pera la wong era kuskala nga faile la ko story based ilunga or fam kala kule. Wo mo kwase se a kwala kus. Wa fara me le fai mo la kuskala ya. E fesiri ngo le fai menga. Ai le ko fesiri. E ka fa pare ngir ka. A fa la out la ko la kuskusinga ngo la ko fa kalonga le kule. Ye wo fa la si o fai si makanga la kuskusinga aro saut me mulmuli le wala ko o kar kongu nge akule epa na o kar ko akule epa awole ore lo ye siri pe o ngi lo ye kar kalongo polale fa paringi ngone me ya ole tulanga le na wata o toba yai fa tai ia sa fata lua si o tu malo ya fa tai tele lava ole ua a foi le wa el to fa to ma ole a yo stai mi le to ma po se weekend ya wa ma tuala e ta wa fia le parlemene ya ona fa la wi lo ma fa si la foi le fa si la ngal fo vita lai o wa fa wa to e fa pa fa la foi le tua ia le no fo o sa vita lua ia ma fautua ina le faipule ina ia tu muri foi le ona ole wa ia na ru foi la ia ona ta pena le momoli ma fa tau nu tu lang fa pena yo a par me por la sulfu ngome ia ma to foi to ta wa fia lo kai ia ai mo le ia tai mia o la ai ona le faipule tu ia langa la ia lua ia o tai mi foi la le nei ia ele to ia lu foto ia o I me fa ia ta pipi yeah le wa lua I tu langa wa yai ma ai se lo ngai e fa leo mai ma fonga mai el fon vitalai ia ona foto atatu o lo le tu langa na pe ma kai fiengi se foi foi le lo fa fonga ngele sa nga kuya ma le melo foi ekipi pe fiengi foi pure wa ma kanga ka foi forma nga ko foi le e o fa me la vale kasi sa ole le ai pe foi pure ko ai fai ko fai ai loko eli kumalo a fai lo la to la langa ma ta bulang o si vai go to fa no ai fai unga fam sin sil a fai to la langa o mo lo ilunga nga ka wa o ngor kele o nga sulanga o le to e pale mai tanga tane wa o to e fai fir filinga a lu su tanga va tiri a wa to fa mani no ngol mele le na le fia le nga mai le kusi ale attorney general tu sa ina ua uma le fa masi no ngol to e lupe le na fa ma ni ai le tu langa se lauli mas funtala e mo li mau vo ile le lengi kingo ai sa we mal fa to nunga le CJ sa we mala na fa to nunga fa pe mai e te tau ona ave le official le lawyer sili e lau te tape nanga ni morianga fa sanga le se lau afi le ala na sa we lo le lawyer sili ma fa manino ma fai mai e lengi ki u ke yo ngi fa masingo oro ko fai o fai unga ko fai ma moria ko fa ko mangi morianga ko fai o la so le o Precious Chang o afa solo mai le top 5 o lo ia Samoa the top 5 she is probably the number 1 if not lai le top 5 le ale o lo ia piko ia kama mai le nga ko mai a o lato cases ma outcomes o lato cases results I'm sitting here yo ngam ka upu foka o marvala so ngam ka upu ko rupe ai ko fa fa mai mo me nga isi so ai se a me mo ri ko fa pe ya ta to marolonga
Tātou foi mai. Ia whawhiroa ile si tātou malo lungo le tātou proklame. E le vanga le fiafi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo wha. Talofa lava and welcome to another Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Ia, toi whaatalo whatu, whaamaruru atu ona o le whale tonu o le sound. Au te loa wa na ta urua whene ta amatalo le whale tonu. Ia, te loa po lau, ok, o seki ka kou e le tātou wa sound la, ia, whaatai le ua lala nanto e watu e le tātou komasu. Se i toi tau wa, i toi tau wa aipo le hale tūlanga le langa, uka ua rofene ta le ia tau wa, o overload le me quiero kakara fifa o no para mo. Alo se mo nuero fio ka to filau. Ne va ngona fiafi. Ia malo lava soi fo lo to fa asiata fa pe foi lo fianga le atawa
Whatalo whats foi pa ia mamaru sa mo whafonga mai tato porklam le ne yaso. Malo so for mo malangi ma and welcome to Community Watch. Yeah, na o le tato Community Watch. E va ai po ame ko kupu community. Io ia mato nei ma ia ato no te o vai ia e tofilau. Maua e ai mar fa kaunga ngai. Te fio lai. Ia tato o tato wa. What do we have so far to filau mo tato community? Yes, well, for today, according to the Ministry for Housing and Urban Development, Pacific people make up 22.6% of those experiencing homelessness in New Zealand. This is despite being only 9% of the population. The government is giving police the power to issue move-on orders to ban people who are rough sleepers, beggars, obstructing business or displaying disorderly or threatening behaviour. Pasifika people, nearly a quarter of New Zealand homeless, so where do they go under new police powers? Interesting, asiata mele a taua. O se mta upu tulanga ile tele o nai tangata i wole pe ile ni ai nga yo no fo le ai. Iyo e. Ai se fatula la utala. Tatia mai la le si tu fo ile le tau ti ti roi po ale fisili le fasi fo mai po fela le la ave fa no fo ni tangata. Ai ia jau to filau le tau. Soli ua maku wa fa kupula ia le mele soli ya ka ko nyusi. A o le fa ala ve lave fo ia i manga ala mamoli. Ia o rumo fale o loa vahenga fa pena o me foi la ia ele to na malai no te le ni te mi o tau le fe via yengi cash i ato matanga tangata wana o card lava ono tu langa fo o le puipuinga ma o kele au se ako mala male o ia ai pe la fo ile le la fa ita pisa ta venga ma fale le yo se mea ka ke kua ia i e ave tangata le pe a te savari mai fafo ma se fale o lo la fa ina fa tau me le fa mai ala wa o le to tele o sa mo le to woi oke ka ke e video ki lo fa mala mai disias so le ala o le ori sa mo le ai si tupe o le mangele mo tu no fo pena pero tama mo ka fiola ya mai sa solution o le meli atu wa e finkang fa se ka wa e me mo finkang ka ko fam singol ka le mo ki va mo ka whakanga makiwa. Wala nga kere ki ngaka, e mo mala ko peng fiki. O ke reo pa melenga nga mo moi solo whapea la e mo i se lengi. Ia, nena ken, whainka kene ka ko whamsingos ngaka la e simas ngaka la e kōlanga makiwa. Ia sa mo fōre whang fōi la fōi sa mon mele. O le abe o le pawa i leo e whangange e se ka ia ma. Pa fai wa piusi vole le ko se kupe ia po kulanga fo o fa o mesi emba o ko kaile ia kaulanga le vola la fai ngi usila la ko pa wal me foi le o ka fi la penfiki a vengi fare voi e fa un fo le emba a te no sirfia le tua ma tofilau soli o le matua tulo o le matua ngutu le anga la vola o di ia to aggressive le anga pe le ai se me batua ia ia ke manga ko foi o e kele foi le o vainga ia they suffer from mental illness. Oh yes. O ke foi le pesengene le lusful 0.6% population o ka ngaka. Cause okay lo ka we all have family ye uma ka ko ainga. Whether it's those that have fallen away from family and gone on their own, but ke I foi I o le si foi me konga ka ko va ai o leo you can now be sued, fined up to 2,000 lua fetala me fai fine ye oi if you don't move within the 24 hours I believe, or up to 3 months imprisonment. So all menga e mawai ngaka ia le move. It's for the security, more safety of people. You know, in the shops and all that. So, but I know or government officials and some of these providers, social housing, they are working together to try and move some of our people to these homes. Mana tua mai.
Matua mai tatou e whelelo i tangata i tau te whelelo i rungo a wala mano whanga whapenei. O tangata homeless sa o a fo i le naitina ma whanau. Ia po ta mama tutua. O isi o tangata i sau noa ia tofi lau o mai tu mau o le mafufau, a fianga o le mafufau, mental health. Ai ei la marko kele. O le au drug abuses. Tangata ia tangata wo le wa fungo ka ngo fungo ga mai iden le lau te masa di mai le sito te le karoka tatala mai tua e na ofala of asaina e mo wala to benefiti ai uma lava i ona na o se o li e ke mai va ko le ku per ke mingai uma la songa uma ka mai aru sa o ai to no le likas to ala e mane tu ile i tatu i mangele i Macri East le shopping center le lata mai lalo i Burger King so le nga umanga ku wa kors fukala pe lima tala ile si tangata le la sa wa ko ngole likas to le tu ni manualu ye o ta tu le mala to ma fo fa pe on me to ale fita wi ale to nga me wa va tu ale me le halu ye ya fa ta wa ya fa tai o le o ye se tu la ngol enforcement o tu la fon ya Malaysia la va nga ka ki ko e fo i lo ka fia ai se me ai se fa le nga le atu. Yeah. Lei le fai tu le real talk le mere tu fita e fo ia lo ta tau maru tu tonu ai mo fa fe lo i meta i tele monongi o tangata le no fo i ma io ia o fa te tenga fo yo le dei mi ma ia fa tai ia la wa fe fo ile le tu la fono ina ia fa se so ninga mo la to. There can be a lot more. I mean, me siline ye organisations pe o Auckland Mission, Salvation Army, kelea o vainga organisation e continua e whailinga luenga. But also, o ke vai foi, maybe it's an opportunity mo o loku. You know, SML o loku, but they can set up maybe a charity o le o loku, and that's their service i local community. Yeah. And that's one way of getting funding. They can apply my funding may le malo so soangi mo lako. So it's that side project for churches because they have space as well. Just some ideas to think of, but working collectively, you see, organisations we can only think and work together. Ma le fa tu tala mani o ke le mai sole e maka mai se ka le fu fa mala mala le fa ko se le no fu ta tu ile ta sa wala ta vale mai o por masi dai re tene sa wala ke ma fa le so tanga ia Cavendish Drive ma Great South Road o so solo mai ala wa fe mo te sa nei a vai tu lo sa vale marka ki go le chore ki go le ia or ka Samoa ke va ko island a pe ala wi ale Samoa le tonga na sa wa fa pe mai le pulu mu fu le lu mai le le mai mo so mai ia o fa pe ko ro lima halu lo mar solo ka maro le ki o ka vale mo mia fo ana uma so mai o ta fo tango vidi le lo fa bala ma ti ti fa mai pu a seko lo le maka wena te le no sta mai pu a seko so lo ma wala su re lima ka maro kafi ma lima mai so fa ka lo fa ma lo amor pokala so le o ta mai a lo fa ku ko ingo ko fa man te noi la fa lo ma so le tu sa ngale ko vai ku ngapele kala o le lota la mon tu pula to se ile le ya la wat tu pe utango tu ile lo se futala la na te fa lo ma o fa ro le ya fa ku ya va ai o ila vea ia makau ma fai su ese ngadu wenga le e fo ile ia fa mai ia fa fe kai kele maro vai e ori ile o fu fa mana ma jo le maka mele au homeless ia o ile ia tu ga maka la fa no mo ile tai mire dei ia ma lo ia te o ai o le nganga la vai e au vatu fai o mo ma lo si fai na o fai ngadu wenga o fai ngadu wenga fa pe se extra o la fai ngadu wenga ko sa ko extra job le mela ia le se me ele anga yele na me ia le fu fa malama wala nga life nga ruanga yeah lo lava to flow. Yes, and the next the Immigration Enhanced Risk Management Amendment Bill has passed its first reading in Parliament. The amendments proposed will strengthen the deportation liability settings for immigrants on resident visas.
This makes deportation liability a more likely outcome for low-level criminal offending. Anybody committing a criminal act while in New Zealand or on a visitor or temporary visa, as well as those illegally in the country, will be unable to apply for deportation order on humanitarian grounds. So, o le billionaire, you know, so the amendment bill was so fafo. Obviously, the deportation longoinga whaafenga ka mo o tafa mo le auvainga ne o mai I kokongu New Zealand. So, in case ensure olo no false information or misleading or your submissions, your applications, you know, your history of, if you have any past history, criminal acts, that will go towards, you know, and you won't be able to appeal more for, you know, to act on this. So, yeah, it's a lot harder for our people and for anyone for that matter. O leo matua la fa malosia le tulanga mai. Anybody committing a criminal act while in New Zealand on a visitor or a temporary visa, as well as those illegal. Lono ingo ila tau e tonu I nei nau mai visa tafa fao. Ia ma visa fa le tu mau. Ia po e fo yo no no fo fa soli tu la fono. Ai ha fia ni afianga fa soli nga tu la fono. Illegal criminal act. O ha uma lava tu langa fa soli tu la fono e te afiai. Ele mafaila o nga ona sefe mai oe. I lalo le tula fono le apalai a worki pokia o I Samoa me fa pena no winga na maua ave sa wai I Samoa tu sapo e ta fau mai ta ua la le vaenga lea e tata I lalo le mo ta fau malo vale fu dia nga ngana tu sa wa sa le e le a fai na fu la tau la ta fau le tu blanga a oele ke fa mo ke sau fai lo malo vale me tu langa le ufa marsier kula fungo because they won't be able to appeal la man tu mai o lenga se fear ka fa malo vale ia as long as wala ile me foi le mai le lo visa okay la okay alanga la lela o sui mai e te afia no so nga tu la fono a le ke ka fa mai se visa ka fa e ki poki o isa mo e isa mo ele me foi na pa la ia o ila lo vai nga le o le aru ese mai le tifa tipoti na isa mo oh my good boy wa uma ko linga fai ka ko fai nga makai mare ri de ale usau kekele me wa so we just got to be mindful ai tu le o tu le ya fa file mu wai ma tu ma wele a mi tau pulea va tu le sa fai le tau felo inga po na fipo tra ton fil to filau. Yes, so the meeting this week, it was with the Ministry of Foreign Affairs and Trade, Ministry of Business, Innovation and Employment, and Immigration New Zealand. So IMFAC talked about New Zealand international development funding to the Pacific, including 51,000.37 million to Samoa in the 2024 to 2025 financial year. MB talked about the recognised seasonal employer scheme, and Immigration New Zealand talked about the 2 new visas. So it was lovely to see Reverend Tuinga Mala before Reverend Mamea, you know, from the Whongo Tūwhaatasi o Whaiwheau. Yes, I for ima loli me sepa mai le deputy mai le whono whauwhautua. And a lot of community leaders. So o mea o ngā e o mai e whaalongolongo, because we don't know what we don't know. But me sili o mai whaalongolongo I organisations ia mala lako sosoangi fo I o Samoa, which is really good. Ma nei nei noa after telefo I to filau o tu sai o le tapina I no tatou community watch me se fo yo vaenga ia le fo te vai tu le sa fa se fa moi o le tatou le Aute Academy.
Yes. So Le'aute Academy, it's free enrolment at the Le'aute Dance Academy to learn Samoa dance and culture 6 to 19 years old. Mangere every Mondays there at Shrive Community in Buckland Road. Tuakau every Wednesday, and that's at the Tuakau Town Hall. Manurewa every Saturday starting next week. So exciting announcement for Le'aute Academy to include 3-on-3 basketball, street racket, squash, fitness, DJing and financial literacy. So o le vai aso ne le aso sfultasi apelila e maka i Le'aute Manurewa 171 Weymouth Road. To enrol now, contact number o luatasi o luiva luonono fitu o. O se polkalame ese fo inea, combining Macy sporting and the financial literacy, which is really good. Ma lo le ala se outcomes a me se o fatupula ia le mana ia le vai tu le tele, but so far walu te vai tu le avenga I tuakau ma ngele Manurewa ina ia. So o le al tu langa le support mai ia matua I fana o fatupula ia. Yeah, Mangele support, really great support. O le mea foine le aso I Manurewa, Le'aute Manurewa. So it's 9 to 12, so mawhai drop off ka meiki I or come and see what the Polokalame is all about. But otherwise, simply just come and drop them off and we'll look after them. You're most welcome to, it's no cost at all. But o se mea aonga. So Le'aute has been going for 8 years. No funding, so Newolo Makole Mene or the full Favai. Yeah, hopefully this year, our face application is also more Kameki. Malo Faf Take. Yeah. After Jelly, ACC, Vanga at what if you are? Yeah, Tofilau, any final words or what I'll fit, whatever fit to that 2 10 never gonna be long weekend, Easter, any plans? No, just we'll be at the Easter show, there, so keep safe over the Easter period, but don't forget the true meaning of what Easter's all about, yeah. Lo fa le atawa, yeah. O le afa pa fala ia le ta langa o le fa mo tu malio tu finanga lo le va tu sa no ga le atawa. Ia la go tai horas falaiti o le Good Friday ia o le e tu fatasi umana I masu suenga io ia la yo me mani no ia ile se tala vane ai le tatu wa fatunga le na miliona tala o me afali ia ai nei vai ngo le tau wa fa ta o to le lei ilo na ta o to ia ona fonga foi la ia le o tou ai se so kai mo sa mo pe o se mata pura ngo tau tu ia au o le vai nga le forensic audit tonu se tatu tu no ia le tau so fa manu nga o le asomaliu amata tai au ia o kai au ke alu le Easter show ka Easter show wa fe vai Epsom showgrounds fa so wa me fa na me eu vengo fa fianga voi Aveka meki fa ka fa yai ai sa ko Easter egg fa ingai so makanga me fo le la ave uma ye tamati o le ale tau Aveka meki ko kasia ia okay tai ona ia asa loko loko le seka me penga ia asa so foi ka ko manga ngakoi au makere fa mga kol maliu makere fa mga kol ku io la ngai le maliu pe yesu ko le ko ku fa mga kol ku pe ba ka wonga ole se ka ko ku ia ama mori fa ka ile ku nga awala foi ka ko mo ka le se ka ia ka ko fele le I la solua ia fa ka kala ilo la ile kala ilo nga mare ke le a ko ka au afa mau watu langa o tatu fatunga miliona te lo e fatata la fonga al matua ia ono lo tamana o ia le lo to nga ile seta ai ta mafo fau ia mea tu lo wala udi ia na fai mai le to nga me o matua ola le lo fa ia ai si fa fala tu vai so fo uyo le ia o matua mo nga lo fa na ne vanga le fiafi manuia lo wala tu il fa le twinga o le popo nga le li faola o lana taulanga tongiola ia e mesolo le tu malo mai ia wa ole apo le sta to tala fai pe ana le to tu
ia e le mafai lava ona maua se fa'aolatanga o Salvations po nei mea uma tatou tatapisa ae fa'afetai e ui puapuaga ae sa ia manu malo lava i le o tima le tu'uga mau toe tu ia so e tolu ia tatou maua le lagona e fa'atauaina lona maliu ma lona toe tu a o le sili ona mea uma o le mafuaaga o le taulaga togiola na faia mo i tatou ia afai foi o outou ia e tou te fiafia celebrate in a fun way foi lele ina iwa ele na malaina ia lau fai pati tatalo atu fai mal faitete fai mal a wai lolo walava fa ma vai aru o il fale se outou rua ma siau fanau e ole umi foi ma le nofo ai e o Sofia ai e ti Apollo ma tupu atu ai manisi mea le tau tupu a e loa wa tango ile ava fa mole aua e te tango i le foeuli o le tavali o matou fa mole atu aua nei uma e nei aso e te tau ona tatou maua i le loto fa'afetai a ua fa'avauvau ma fa'agoagoa ngisi misia ngisi o fa'agaugi o lakou kamā po ogi o lakou kiga pe misia fo'i e makuagi fa'agau ona ua tua mania le ia le umi o lenei long weekend ia e lei fo'i ni fuafuaga tae ao usu le lotu ia usau o koma o koe auri o koe le loku io pe fa e o vala udia fa le loku le i kai io ma le so ta ma le loku a mo la singo o la tu o na i Epsom o la tu rai na e atonu e tera tu e so fa mole istai ya manuia o to ma lava a tawlunga las fa na ule dei one last birthday fa mole lava fa malu tu lava i sitina a me fo na yonalo ia ona olea fatoa ia pa masua Robertson ia olea so soifua o si o toutina ia le ua maua le lei lava vivi ia e o matou loto ma fa'afetai le alofa tau mulimuli o le atua e maise o ana fa'amanuiaga ia te oile tina peleina saline so koe kilokilo aku faifili saline faifili. Because we do have a thing on the screen, Carl, an open window from another computer. Anyway, sa faifili sua, waulia mayai, there you go. Thank you very much. Sa aline faifili sua, waulia mayai le so leono sumaleiva le nei o lou soifua awauna. O le tatalo ia sanga fa'amanuia le atua ia ila le tino ai sili le nganga a wau tiu te fianga yai maua ni siaso fa o popo stele o lo soifua a lo faanga ma fa manduianga mai ia fa nau i Brisbane Melbourne Samoa ai mai se ainga uma i so o se tafa o le nei la lolangi maruia lo wono se furu ma le tasi te usanga saline faifili sua mole toi mama lo faanga ma to uma ma to filau ma Godfather ia te oele tina ia ruia lo wono so dasi te talo o matua fuli na yo walo e matua fa'asu malie lo waso soifua mea uma te manao iai ia ole afaia foi ele fanau ia o programa na ne vanga fiafi ta to puleo la ile lo fole to fila ele vai so fou aso lua Tuesday yeah, see you then asiata le ataua me tofilau happy Easter happy Easter so ifo me maruia. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.
SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. O le Oz Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney, wha mawina o le lua i awa unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa i le wha afuaina o lau unanga, ma u matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eili atua. E ave se eili atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le luas fulwhae tū la i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama a tili o na sila sila mwhai tau malama lama lea i mātou tū lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whawalu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha maa avenga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaonga ina o le talo